thesis no de betu wiase no but ebra de betu wiase ne de e ko fa wiase nyina be 1 century we fan say 100 years and kakra de na obia de sa temperament na ye adwuma na temperament ni ntimi nkyira se etwi okay but ba ku bi ene ya ne ye adwe se pese ye ni twi but menye so se ni twi no okay temperament no eye 9 sanguine ene ya ne ta fa ne kobiani agye ba kobiani agye no so ye hu se eye sanguine character ne mu ba akopɛ nti ntimi fa kobiani agye no ntoto enka se ni twi ne sanguine so but obi a sanguine bia ye kobiani agye sanguine phlegmatic ni so minim se ko fa Africa se fa flame hwenro obi odedi so and a melancholy no ne dark character or dark the character ne dark okay it is a character ba ko ni so nimbo ne fa che so esofu kura na we esofu maame kura na we aso peni kura na o ka so dia chewa on fan chew so omo ye dark character okay and you are choleric ni so you say ko fa fi cholesterol so temperament ni na timwa he no ankasa obi sa temperament ne bae no echire ya 15-20 years ago no say was say temperament ne bi ebi a mixture obi or temperament ebi a 60 na or choleric be 40 njebe fa no sanko okay okay na oni sa but and then scientists no psychologists ni pa me debate say omususu say enipa suban no ebrusa okay in fact me so no mo ya adwen na me ya fafo ya didi hunkomo na de tie ne ya ka so bi ya sanguine awu te say ya ka kobiani agye sanguine for you nkofo bi a in fact me say no Christo am a typical sanguine so because mitrika enyema be for bob na me at the same time okay sanguine for you suba back no okay Saturdays me no wife ya worry no I've been cooking Saturdays for almost 30 years Saturday bia till me to kwan okay and I'll be cooking at the kitchen at the same time ironing at the same time no me prepare meals bia me sermon na my year ni week ni nya no me kekese ni mo Saturday Saturday na kura no so bia na me washing machine but we can remember the bomb so me perfect sanguine for subano no okay sanguine but makra a diamond no be no sin at the same time temperament for me na ntesa sanguine o bet makra diamond no project me no be no ye but only weakness me say sanguine for weakness me say o kan ye ma me ni yansa nan ni bom no ye no se ni we fi no kakra mi pe ba ko tumi pe fe na da kan nyina say ana say I stand still okay to say biani no wo si niema wa no bi ka obi mu she say no dimirika ko mu concentration e wo bi a no so bi a wo ye ananiema wo sie no enti anu sanwe fo ye nkofo bi a obetima chewade ansa no wadwen ho fa say sika be bu ni bottom obetimi ne friends akotena restaurant di ansa no ka say ase mutua school fees Monday let's can listen sangue no omi ekobiani agye in fact sangue ni obi a okoba obi sa oyire no nkunu na ne koba obi no wan kan say ama we dey ye chia kekani apo na hu ja ne sa na mu do program na say program na da on sorry ade achi sa una ko ka che say ama adiesa hu so posa ye koba bia na ka me so ya hu ma me ndem hu ni da bia na sha me so sa hu je nti o so fi program na say ehwede tina fo mu ko bia eni agye okoba bi na ho da na waka wo sanguine opie eba bi mu efie bi mu opie program bi ase on ko ho da but the way obesi obepie ho no ase ho no ote omo charismatic by nature omo nim kasa okay now to be with them oh my goodness I fun sanguine no yeba phlegmatic how
nya so ukru ni na onimu komodi obre kasa ho onimu kasa oye di asem kura no se bia ye TV kura obi e da foma obi e sere no na obi sam se na we de na sere ya mo sere obrands we di nkomo obrands wasere otiwa obrands wasore o so ya ade ma wa obedwe wa if I want to analytical by nature ade no obesusu the way to way who the way compare way the way money way and sana otu anamo na when weakness is so tire procrastinators according to Tirahi Sekolaric equity teacher near they are perfect okay because all dreams were the child there nti nyema all children and the police suffer no a phlegmatic oh sorry now a phlegmatica o child ya wuti ase na omuna class time associate program na aka the points by 4 oh because ade bi omuye bia na analytical omuto ombo ase analyze enti phlegmatic for so wo omuti na wankasa wan shampo mo bia se mo amwa be dibia oni ti forget abankomo oh yes so won kuru so yo yire eni komodi in fact osan obi a se fie kura asamba e wo so sorry se bema no ka asem na ontimi nka eni kasa just obrewo sane ma we nyina ho but oye na bi so oye so oye ni melancholy I find a dark character. You find a dark because omuti modern melancholy so your ba so your bema omuti modern in the sense womuni ni pantem oye amfanche we na dia oye vindictive obe pay you back melancholy so wo ware no your ba na wo ya die bia shimi bia otekinos obetwa to omo mfas omo they don't easily let it go so double omo na die na kosa oh yeah the to should be when time make good friends because who hurting one who hurting the pet obe hurt back or hurt you so when you feel dream and work them on be your back wow on be your back when we phobia when we tire disciplinarians so so papa e melancholia say yan fani say we gare be 7 oni fie nti we nware but dia papa no ko be fie love ko be mumu gare obi nya ne be fie paso am ko gare wow o melancholy sana ni bosuo no melancholy fo no so wo mu nim bone fache melancholy so ye bema na wo yo ba kura ni nsem wagye die no edin so ye mausika o se sika na be ma wo na reasonable would justify o justify sika no on fa mausa okay awale mu so ye bema enya dia wo no atewa e click ni se me yira brenti me ye bibia boa no and click it no and click it o ye melancholy na wo mu weakness so ni se womu sheba nya enipa ma womu ho one enipa feel so o ma sitina o person ye niema if I wo fa na fe afi ni table so baby edano a so de koto one fan koto a oni benya issue wow so womu a perfectionist na me kwasemi womu ye ewiase se fa se ye kan wiase nyina according to Tim Lahey no womu no mutabe great leaders because abani say ayen chatile be etwa aba say ayen buto be me butu kios ye sisi kwa nwa o se yini nyefo be me yi we suansu once na kura wo mo so melancholy omuta be great leaders and choleric for no womu yakophobia womu strength and say you are say one more man we are seeing there emijie nkranhye ye pege ni pe free form obi a
otimi so ni paase mani gina ho obi a wo perform otimi eso mu choleric according to Timrahe no temperament for nyina wo mu na omu no so choleric for no ai wo mu ye pi na wo mu cha de boss wa ke ni enye yi Aunty Bea na se na ke o ba se Timrahe akaya ye ye pa se na ke ayi adanko wo anu 20 data wo anu 1 na data wo 2020 no wo ne 3 months sanke sign yasa ti abupo ni nyansa choleric for no omu yi ni papa okay na wo so bibi a wo mu a enya kura no obi a wo ni weakness obi a wo ni strength na choleric for no bibi a wo mu a eno so ha dwe pa ne say wo ni choleric e fa danfo na say ono wo hwehwe wo ba ku mienu miensa nan da wo hwehwe ne pe na wo ye offended so nti awariem so your ba oya de 1 2 3 4 wo appreciate ni wajai onye biem wo ye bema oya de 1 2 3 4 wo appreciate ni wajai just wo ma bemu bu ntem okay colleague for ma bemu bu ntem okay o say by nature no mo ye enkuranhefo by nature no mo ye onipa o mo peja nipa o peja na so ma ni peja wa obeja wa to because maybe ano o pobi apeja no it won't spend time back for that's good okay but break out the ni kenya ni nyina no okay de se yakoda yenna na yenum yenso hwe na ebimu arehosam ene atoyenchem ato won na wafiri mu na yenum bi de enkwa eda ho eti yemu bebi a wo bia wotie yen no yema aha enawie so edeba akoma mu nsam dwumadie so akoma mu nsam eba so ewo akoma 87.9 dwumadie ena yesua bibia bi ewo ha ye kan nsam awaresam ye ka bi counseling ye bi wa ha no hunhum mu nsam ye ka bi ewo ha meni obi na wo ho na meni obi na wo ho na meni ne wo ye na wanhwa me nso meni ne wo ho ne afrem panyimfo so ma be chen senia ye tete ye ma ewo fie se be ya ye ma benyini eba be ye panyini pa enti sa wodi wafidie na to ho a onfom kwan se na watwe mu no ena BBC ye na hu se ye dwumadie no bi wa ha na waka ha no ma fra wadanfo bi so se na bebia na metietie ni de na me tie ni amakra se ni amapade nyina eye akoma ha se ya ena ye ka no esan se moda yen akoma so enti bebia wo hwe yen free se wo Facebook wo na wo TikTok wo na wo YouTube wo no ye mamo good afternoon enenso ye wonsam a ye ba beka ewiase ahokyere ema enne mabunu ni bitua na mon bia se nyanyame a aka enne ye nua ba me ya eni ni bedi nkomo isabre nka wano num nipa moja gu ni mu ma ne ye ko spiritual erade de ye betwa ye so be fa ye ho adie san say me maka me sibi ni nyame foforo bia wo ba bia nyame dada ona ena menyene nam enti no ono a ne no edi yendwumedin midin edi Beatrice Spio Gabra obetimi afre me Aunty Bea me ena metna dwumedie mu free sabre ya ekopem se nom yensa ebebo na ya sorry dwumedie no so na ye sports abremo me nua era eni Peggy ena ye ama no yetna konwe wa mote ye nka na mom emema mienu bi ebo ye chidom nana bila kantanka ono ena ye chief executive producer ena Spatus Kojo Sakwade ono so ye assistant producer ena fiedwem ha technical fo ni nyina ni streaming fo ni digital fo nyina enso eboa yen ema yede dwumadi no yede ebremu na ansa na no arehosama esi ginyase memende ya yenua ba nurse ni a okodaye one ne mamiensa na enemu nsam ye ni munti no eja ahye ne dwuro be one ne ma miensa na ade no say wachire aya na ye say wachire na wonya te obi a wonim no a ono so ben saafo na afi won say ade no eben wo pa nti say ye nua ba ya na pe ye news na ye ka ne nyina ya ye nua ba bi a oba ha ebeton kente lace ene nyama ni nua pa ena sare husemi ato no nti ebusua a mo woginya ase a mode hye efri mu Linda one ne ma miensa o ma hye efri mu no ewrade onso makoma mu papa eya kabatan ne nko na nkra ne nka ana nkra ne nka na eyire no nko
na be ma wa kwantum me ye adwuma obebie ni ye be frɛ ne akasa asɛm ya kyerɛ no nyame amfafie a wo kra no bewu wo hɔ ansana wababa bedru nyame onchichire busua ne nyina re mo nso a mahwe mo de hye wɔ kwan bi so no matter how nipa kro no esi efrim ne Jordan no pay me ne me production team de yɛka nyina ne sɛ nyankopɔn onchichire mo nyina ɛre ene ye baba bedi enkomo na anamonto bi so a na watwe awie ye nua ba bi oba ha ode na re ho sem bedan yen na mo nyina mo boa yen no ene yetu ho anamo kakra emrepem no nso ye be brief mu na ya mama hu sɛ sabio se mo bedum yen sika me Beatrice Biogabra sika no me fanye hwe na nabila kantanka on fanye hwe de mo de ama yen sɛ yen fanye no enu a na ye de ye nti mrepem no ye be ma mo nso mehu anamo a yetu ye fro so hei na Paulina ne maame waba obeji eduro sika ana adwo ameboa aha eti saa ne ye wa ha udi sika ne brɛ ne a prescription ne ba ne a ye di akire ne atɔ eduro no na ye di ama o enti se emre bi ba ye ntan sreska ba se emre bi ba na se ye giska ma obi a na ade no broni beka se eye for a worthy cause na me Aunty Bea mi nim number na ye di sika ne ntino accountant and authorize na ye di ama omo nti adwa oye Aunty Bea honam ne botomu de ka meka se ya nesa na de na ma na enye so ene dwoada na okra no ra hode ti bia ye ya okra be na ne ra ho enye me kra dwoyi adede na esi na Aunty Bea batan na obete so yonko batan ene ne manyina nyina ede ne yedi susu se nipa etiasa na se nipa ko so obegya na chi so wo ba na sister ya bombodin Aunty Bea emma miensa no munyina no peniti se adwo nyina na me de nkola yi kosu me te se panyin na ono 6 years so mami why me nka hwe bi ko yete kem no wadane akoye krum kasa se be bia me mpese meka Aunty Bea na wo se me pepa mani mani woni so by force adene ye me ya na me se ye be wura exmansi me kai se mama fire officer betna ha fire education almost 3 hours bani enim se eye dry season na ye rough festive season muntina na mama wo masa education no but ye nim se fire onim se eye pebre ana insutobre because min kai adofo na ebusua bi yawo June 3rd is your circle insubra ni dane guye mama insu nipa ehye enti na ye kan last year mo de kwa Christmas no na mama na it was not mainly meant for season no sebe ya nyina ye behwe ye ni e beda eja de onim sa ha de nsuo to extend any time na eyewitness ne ma account osin kwala ne say offer kwabena begie like papa ne de ohia mental care pa because forever and ever that encrane sound no e be ringi e wona sum sa and me tie no munyina asema na me kan no now so this man needs lot of counseling because e be ringi that wafa kwabna begie na afi o say hoji bom na afi onu so duane aprene nkwa na kwa wanti o monka biem mama ya papa obia be wowo de damansa kom ba makwanya nipa bi befa so akono aya na areho enu ya na areho utanyi na so ofre busuan wo ye oba ne maame wo ye yefa ne se aso kra na wonwe ya ebekoso ahye so saa ye be sie we mu akoba wo a wo te ase no Aunty Bea na adane ohaw bi eda wo so me jidi say ye fire education but I think say as a country so a root stage bia e wo se ye hemra wo ye fiera na wo si dan a create outlet for cylinders no ye fancy abonten so ehu because na obia cylinder ne ne hye mu ai obia but utie fire officers so medication na almost the best form man say anka wo se ye ma cylinders no esi abonten mama na say cylinder no di kosi abonten ne ye kan ye say aprofo ni raba be fa but senka efie rafo ni sidan no eno mu create baby ni cage bi ni ade esema wo betimi de wo cylinder no so esi abonten a megidi sanka e no so beboa because na meeting ni nyina I was like cylinder na musmeni ni hye dem hey me kwa de be
two na ne si dem ba ko ye standby na ba ko so ebi wo obende nti se nyame afa ko ne de tau and I think that maybe a hono so ye baby a e wo say yetimi ehwe ne yie e na wa wotie mi ya hwe wo environment no o kitchen ho no se cylinder ne ye ubetimi de esi abonten na wa bo cage te de enkofo air conditioner out power de no o mo de share socket na se ubetimi de ahye cage bi mu na wo de esi abonten na ebeboa de a ye ne sa obi wo ha baby o te no ne baby a kitchen ne wo no oye ontimi fa cylinder no ensi abonten but say ye kan ye say wo de me efie nyame adom papa ne maame mo baby o mo te no o mo de we ne si abonten cylinder no ewo abonten na me mo baby a me metene de me ne hye dem me ene maame minim so hye da pa o frame de bon time frame ntemsa and opay yam ko hwa wa frame so hwa o sisi mama nko anete nti maame friend am bisa ne se na me se obi hu ye mu hu ye so ensem bi say eto a na wo nko na wo te ne that kind of thing no aya na ya yem hihie okay crowd ye sorry ani atutu mama me ye number 1 front and back nyina watutu baby ana meti ansa na mitu abetena baby ama betene mpapa ba me ho anopa bi na burglar proof no metu anumo me the padlock atum ansa na door na aka sign the padlock asia tu na mo crossbar na sign the crossbar ya asia tu akire we be we ba ko ewrade nyame na de na no pa bi da di ba me ho ti o bo ba odo no se denta e kadada ayeja burglar proof no aya another man locking say the crossbar to gate na chiru simpo chenyo o say aya yendema na burglar proof ne de portrait kadada me locking na because asem sisi a so ehu erade na ne bebo ye ho ban sade a me de me kashe form ni ma kashe soro ansa na ma lock first draw no na oko the other side so the same thing say me wo ho me ni ho age se me bie pu na pia bonten erade ho ye mobo anti bi gise nyame nara erade ho ye mobo na ombo ye yina ye ho ban engie enfree sa wo ya musei na bema na ne yire ene ne mamiensa efrim no yankopon encheche more obatan no so awoso ma ene ebusua ne mo amahwe mo adehye wo kwan ya we so e wo ginya ase to be area honom ni nyina no na me oncheche mu nyina re na edin yo adwa ahokyere bi aba osuma sanya nyame utu anamo bi so wetimi a kyerw pa wanim no wachi no unchenchen mu no na kawoye tu anamo bi a bibi san twen wo san wachi Aunty Bea ma menche ona menche etiefu Aunty Bea ahokyere de ya fa bi mu okay but ebi edide bi echi ba me de nyame anim Aunty Bea nhranke nyankopon de ana meka ne se ebubom keke ebebubom a beye dania nsuo ntwa nkosi awieye ena awia so mboa nkosi awieye it's only storming for now but can never rain forever ahoche de Aunty Bea enya asem ketwa me kai se 2015 na papa koda conference emergency me namba ntema na misu misu ti se de obi di enfin odi mechi Aunty Bea wo twa meto nanso so na nya bibia o sikani ya spendia ma ye hu sika nyina asa na mi hu se mi fri obi abona mane tenu asa me na me amekobu sa dro ne bo minim dodo a ye beka price na kire me nanso me na mi Aunty Bea na mi suko but me ka kire me ho se ye de ebetumi se nyankopon na nkasa sane be hwen ya ebe ye yi nti man try be fofo bia da because aya na me hu se menka ne se mimi nigidie wo saa niema nimu mimi nim se nyankopon de besi bia ono ene makwan ma saa niema ne den e ba ye so ena misa wo gidie bi se ansa na obem wadi ye no Aunty Bea mimi susu obem wafafa saa nso hwen kitin na nyame ya wadom na onya ba bi sie wo hu se wa amfa no ahogono so nti me de ane basa maka che nyankopon se erade de besi bia me da wase man try bi enti se obi ahokyere ma ne korura occultic society bi mu se ode kwakwa ko pesca ube blame no Aunty Bea me blame no me blame no okay because de bia oka asemi se obia ne de wi a osi fa osi react to
assembly assembly timi aba ti se de na na esi ye mini mi era ai taboko fo mi no ka taboko unu ma ko ai bonsam ta mini ni mi nyina ye ribom na wo so ne wo fa so de ma ye se de e ba ai nya ba wi ba kwan ba ne e be fa so a asem ne e be siesie enti obia ne de wi a asem to na ana wo ko situation bi mu a wo si reactifa enti e bia na nipa na okọ sa occultic society no na ontimi nhye ne ho so na situation na owo mu no o feel say apart from that way no onya solution wo ba bia so let me try that place and see sa ai eni e so ba so ka so be bo ahyawo okwa akogina kwa ho noise na odi edidi a eni eno so wo blame no Aunty Bea, sometimes I don't blame them. Yes, I don't blame them. Sir, Aunty Bea, so tete mu ya eye me madwoa meka say no amount of situation and ebe ma me makwakwako gina ehonom da because me feel say medjuma ebu papa e me medjuma so ebu eye very common wo be ma bia wa shirt a o trend wa botaya wo to so aha ni wo me mate bi wo no ya skinky ena ba ko kijitesi ya kodwekwa nim ne ko stadium ya fan TV so abeli okay ai on the abeli na no ya for the past 15 years iska wo no e chan ya yesi hey owie UDS but oton abeli enti mi se mi hu so ba bi gina kwan ho a sometimes I na me blame no but obi won man Aunty Bea come situation bi okomu no e bi aware ena okoye ena leading it to say ena yesa me se ma ware meye kunkuna ma mi kun meye sei na se bia aware ne yatete me na respect ne enema basa bi minya ene adwo ma misam ne ma metra me fie na me nko gina kwa ho ai na ware na nko ya ma wona ba fie no go gina kwa se enye no na ye ka me ka se me ka obi ho no ma okwa aware respect a friend respect we anya bi enije e friend enije we anya bi Aunty Bea atete awo komu no otusu se same de me rure be hye be ma ba ko mu de na obetete me de ene chaskele anything goes enso obi gina ho no ma chaskele no wo bonye for the cash I say cash cash I see enye chaskele keke obi de me feel so bo mu gina ho ne de obi mu komu fa ho kire and o feel that mamenya kakra da menya capital bi na me fanye but obi de ye ne adwuma o sa no pa ye dware a ya betena ye be ye adwuma obi so ye na adwuma o Aunty Bea omusi ska wom iska wom ai sa ska wom ntia me ka say situation ni ba obi wa me ka say bi so a wenya good start okay every ne mofras nti wonyini ba na obi ka kire ne say say we be sua ti body da ben ne kina yenko ehonom watase nti peer pressure ni bi no adwene ni mu ya ha nti basa na nipadua no so ebre nti e be ka kire say ne yenko honom obi so be ka say masua ti bo awie mi pesca bo container me ne abusua bi a oboa me but Aunty Bea me ka kire say enu justify bibia eno justify bibia yo ye na ma say eye akoba mu nsam dwumadie ena mutie na mo hwe ye no ye wokuma se asokwa Akoma FM 87.9 ene ye ba bedi enkomo ye nua ba ma bi a okọ situation bi mu na situation na ho kire o na abrantie fine nyame amfafie ankasa bre nipa moja kra wa no bi na me bi sa na me se dem wonom ye no ne me kasa no pesa be kasa wonom ye itene ye betie ye nua ba me ne nkomo oda ho a ekọ school e na ahokire bi ma ne yes na adwo ansa na obesori akono etiefo ne ahwefo ye guso a edamase last week ye bana oba ha sei ne condition bi na ogom na ohie ska etadro ohie ska toto niama ode bekọ akọwo no ye ka chem say enne because na okọ ne antenatal no okọ ne Mondays last week Monday ye hwe ne antenatal book na dwa okra na wo hwe mu o me say ba ako according to her no na oniska no entina wentimi anko no entina enne hook or crook na wo say ye de no ekọ enti ye nua ba ewura ene wedru ha right on time ene ewura wa ba bo wa mane enti ewura ba betena se ono ene nne ye ma no ene ye nua no Eva Dela Sosu ana Sasu ene medi Eva na ka ho mo ana mo nim se ye friend no Eva na o se ye friend Dela no ene ye di Eva no e de aka ho amam nti ewura settle because oko hospital oni lady ni ko hospital nti ewura settle na ono ankasa abebo na mane ene omokọ ye no
sky yakotua ewo ho na eniama kakran so a ye wo se ye kototo ne ka kye mu se ye eniama na ya ne koto ya de ye face scan nhye wonsem enti wo ba ha na ye ya piu bi de ma na ye se ye be wie ne page scan nyina de ahye wonsem na o de akwa akoto tilapia tete area oboa na mama na obi anum ye ndese ye ofie ha se mo kra de mo gye mo ani papa mama ai na omu nim se media general mu mra doso na obeke ye bia ni kunkron ni atwe de abani abodi yenkasa but yankasa de ene Paulina mame wabeji sika kotedro de ama Paulina oba ye no ne ye de ko accountant na accountant wa cho hu mame o se anya Paulina mame aha iti sika no me Aunty Bea ye fanya hwe pagi nyese ye fanya hwe nya be bibi so sika de maya ho aha eni ho iti oba ya ena ye de no ko accountant on ese accountant Paulina mame aba o obaji edro sika enti yesrɛ mu a monye we monye ma no enti ene Paulina mame wabaji edro sika de kwa akota edro e de ama Paulina de sima ka cha wo so ye akoma mu ye project enti emre bia ni sika de kakra wo ho no ye betwe edro ama ni bia no na waye era mamu anje wa ho me kra be ka se de ma wontimi makra Aunty Bea meba waye ade adwuma ne so ba be o te so na pesu de PSC se de esi ate me ne no nya hwe Aunty Bea akra be ku wonku What I want to do Nyame adom. Why fe ne papa? Enya some I have a color ne fatal pa. My favorite colors yes, too. Blue and pink. Fatal papa. Yes. Fatal. And now me show TV some say. Aunty Bea why fabro so ne. Me here sponsor. Da bia ho ye fe na de abro. Yes. Me da se. Yo, e de ode ma me da na se o. Yo, efiada no. Ye papa mu no ye gya okwan. Se ne. E wo se utu anamon bi ye banada no ba. Me ba cho se ye ba na video ni bi wo ho a. Ere kan na mo de atoso ama ye bia na nne da obi hwe ti ra bebo ne tofa kakra bi de ama ye ne nana montu a yetu no na mohu okay nti pacho yenko Aunty Bea me da se ye matie fo ene ahwefo nyina aha e ma ye ho akwa banfambra Akoma 87.9 FM na fe onua television so ye no kure e na no ya wada e na ba ya bidwanto aye wo ha se o de dela sosu na oni be ma binyim oni be ma no onim na chira kwan je se nsam ne de mu nyina mu tie bi nti we ye nsan ko ye chi san se ye ne guest ne tia yes no akono moja why moja obi same o de tna o san na me se mo se mo pense why ana saden o se moja e na wote wo no eh bia na o case ne case ye ba enti Aunty Bea nyame adom ye wie program no mo ka che se de bia ye no aha dela na wo so no se de dukuru ochimi e pa ene watu ai ene me ho se video na de tos no watu na se de bia ye no so bi be ka na asem sa etie former pa ya he former pa da bia mo boa ye ma ye yo mo adoye no e ka o makoma na o mo ye so wo ke ne ye moa na yentimi entoto ne ma wo behia ne ma no dia na yes dia na hia ye kase pa nti wo de na asem ba ye ma ye di akire no na anka wanyem na wa hu kuna ye de fa ho bai da mo ni hwe ye madada sa obo ni menim nti ko hwe de na anka na yade na kra wo num hwe no beba asasi so beba benya yare de na etete ye ha ye ne ma ye de ne bai nyame adom etefo nyame nhamo mo ye yadom ye mo ase pane ne de ye ntoma akra no nti musuma me na panie ne boni yes 900 cedis okay ono no be kan 900 ba me ko na ye 850 okay na mo ye nti na me ko ho ye Bremen SDA hospital ho na o continental no ti me de ne ko me hia omo me ma me ne so bai ma jin ne bai e ma ye nyina ye ko ye ma metwi asa panie ne sika no nse metwa ho picture kra de ade bai panie pro no se panie no wo ho ana ha receipt ne so yes any panie ni nyina wo ho a ye be metiefo ni ahwefo mahu aha midwife ne ka kire me se aduro no omo nton wo ho nya omo ne ton oh okay from outside into show receipt ni so say nya hospital one medical supplies yes okay so omo je from outside na omo dia ba hospital one de omo ni 50 cedis into ka kire me se hemoglobin ananyasa ayo okay aha ti midwife ni cheche mu kire me se sie no eva ne time na so okay omo adrowe enkanya eva dia obi dia wato achi aka ono so be wide be yes ba ni pakro ne time nso ye kra ti ba wo chie msika to nti eva sika ye red ni dia ne obeje na wato e dia be hye na nemu e na wo ye ya wo twa aduro no
ena da ho no aduro no nsu ni ena ode no ma say ye njiwe na yes nti midwife kro no eje eva folder no eche mu say ebia ebeba a wo beka no nya no na ewo duty nti wo try ne number gum say bibi ni na so mo bedu hospital na mo ba na oni duty a yes omo mfra no na aduro no baby ewo no sa omo nche fa na owo a ene de be wa akra na instant na ne de awo baby no enti sa na say the lab breastfeeding no kokra akra na nya bi okay me bisa lady ne say midwife ne say na say ye pese ye treat mother ne so a o say no won say nya asem keto a because akra na be say ade na woni mogem yes enu sa nkomo dem se nyame ya do no wi no ba na de wo mu nyina be ka Aunty Bea wie ni sa na o de nkra bi suma me bi mo fon so say menje yama obehia na chese we dey say I had this mutu gate ne ba akoton sorry for left ai ene na market ai okay timini so mbetimi a capture na ye de akosesi ye ewo ene de say de ma producer no de so producer say ya ni tini e fe no to so ba niama ye be hie ni na ye ka se ye be giske bia bio because last Thursday no ye mo ye ma ye no abros internet na ha me kra me sister kra na me kra no me ye ni pray for me so me ni brad yesa nti sa niama ye na ra ko ye ya o ma trama ye se ye toto no musika na mo de bre ye ni bi no ye wie de kwa akwachi accountant Eric nana ye wie ya ye ba o ye chia ya mo ha ye ba o Aunty Bea no ma make baby say a midwife no kra na suggestion bi say nka de ye na wa wo ba ko ye hu be ma me enu we so de be dan se woni mnikunu ni ade ma me no na me ni mekure ni ma je no wo bre se abufo na ma na de eye na anu ade a oye ya nanka e ko fan se be bra ene de me si nyame ya do no wo wi aye be ko mama me ne peja na ta de hu breast na otimu se Jesus enye beke so na so akoye surgery yes so one no hospital okra no koye sa particularly na akra ne kowe no ti midwife ni yes sa de ne o be hye no we na brebra mama ne ama owuwi a omma no a family planning asembia ni ho na ne nka adwobremla na maame ne sene a wopene so ti eno de after say ya no Sunday ya no abusua na sem yes ye wo de ye de ne say baby no ti nyame adoma ti bi mu me koya amaba ti ye we chire mi de bi jade ho se me ba adwuma nti okay enti no ye niama na nne ewratu anamo no hwie ye no ye se ontoto no eno no enti mehu geisha soap e wa ha mehu cut sheet e wa ha ena mehu old clothes and tumadada bed sheet baby towel socks and cap Dettol Parasol Macintosh maternity delivery mat big size night gown plastic bucket with cover bedroom slippers cup and spoon big polythene bag Milo needle Lipton okochada no so wa aka hair net and a comfort sanitary pad tea roll sanitizer baby sponge take away yo eti nyama ya trode ama yen say Adventist Hospital Bremen nursing department maternity ward eno motro nyama we de ode beko but o ma ye date say bia omunim say due date ni say but on the 9th month na say between and then china de o say sa nyama yetimi toto now side come ya na da bia de nyina wo nyina na e beko wada ma so we na ma gen kra say na otimi ye na ne kenke otondo kono say timi santema nko bebo hwi na ne ehun receipt a say dem sika me bi ja na chire no be so percent ko bo hwi na nko ba ha we ntimi so this week ya wo so be say ma ne say ya ma no ni bibia discussing na odiko 950 Ghana cedis 950 Ghana cedis yo inti etiefo we ye bana oba ha no me say echire asam ewo ho on say Friday ni ye ka bibi kakra bi but ye pese ye be ti hu bebre era e ka say so mate ma Jane empeyifo ka say bi say wo babone a wo te oba bi enka nti babone na omo no on the screen no so no on omo obi didi yatem no asuturo wura ai but ye de ye say whatever we are doing for her no because of akra na o hye yefunu no no nyame ya dom na osue no asumdwe mu hwie a na de akire no ende ne yaka ende ye twi nanim a na ye twi nanim but so wo babone a wote wo ba bi enka enti erai ye da se nyame sha adwa also me da se nyame sha na me se enne so obi onu mojo saka wo ya nu mojo abrante fine ne brofo dey ono so better ti namba ka brofo
ah ye be TV3 ba na ye onua na nti enkomo e wo ho a ye ba bebo oso enya no moja no ohia we no we nya no e be ku ye be ti adwuma we ahye Akoma mo nsam dwumadie ene enenso ye de bia ba no ni main reason nti na eba bebo sa nkomo yi adesua bi a ono wesua free mo pesa one ye nuanom nkuma no ye che na yesua ade edi free mo akwaba me josoma ohoye obade adono ohoye papa sa ye bebo nkomo we hu they were trying ye kasa wanu moja no yemhyew ana moja no onom ya na hwian oh nka me yanom de na nso nyame ka ho yanom nyame adum enya no okay nuanom ni adofonom ye nua be me ya ye ne no ebedi nkomo yi ne nkomo no very sensitive baby a ukowura ye na wepia ba osan ko school pacho ko school ne we hemfa me ko school no Kumasi polyhonoma Kumasi Technical University yes enti no se mo amunim Ghana ha we ye yi nanim na ko school pe no dru school na stigmatization ye betniti ye sa nipa semesi na sa ye no nam he nyina wudu ti akọrọ bibi mu enti se mo ehun nanim a no but asem ne de obeka ne pepepepepepe senia asem no esitie enye se ye cover nanim na wabetwa ye ntro bia da bi oba be sha ono an life experience we ono an life experience na ansa na mema no akasa na Agbozo Herbal Clinic o se bema tiase a ne bema ewu enti no bra ne ho na ofa mfidie ehwehwe oni pedue mu emaw no hu yare a etete wa maw edro anom typhoid fever jonsom yare wa wakotu STDs ana enemu yare wa hodo osisi ye oya bema ne ntimi gina so nye adwuma yie sene a opena fako Agbozo Herbal Clinic o Kumasi de Chemso May 5 Old Insurance Junction wa freno it was 0553417752 ena enkran kwashiman oben ohene na himfie ho 0241750282 home sweet cereal legume mixer or malton brown wedi ye the wheat emo ena soya beans ena ye diaye udi si just for 30 minutes pepe na aben face che kakra enchine kakra milk ne fapeti so on pedi adini saa enkredi mpanyifo di enkokredi oba onyim di akra wedi 6 months eko ensu etimi di poku trading KJT a Dr. Mensa edum PZKO ebu akwa offense tanoso ena tonso e honyina ubenye bi ato opedodo etu na so aton a 0246697358 and 0546921728 bema udin die school ntimi ma mbo school din no na ofie din die kwabna kwaku yaw ana den din de kwame yo oti area bensa oh me wo asokwa hase ya o asokwa he ya yo nti we de fie ni fie ye so ye wa asokwa okay bo me nkomai na ye nhwekwan ya moja no ho kra na me de ye me de no yo de koba e nyina ne say which is na me ye adwuma kakra na me ne madam fu bi na ye which is say iska akra me boaboa no na me ka say oh ene yemfa enye business kakra say de be ya at least obi ansa betimi ayedai akona no enti no adwuma no ya ama iska akra bi ne de sha say de but na emu peja anesa enti no which is say last year ena enipa ono nso boan eko Dubai ekofa eniema de brae no ono nso de to yanim say obetu kwan enti no na ase enida so bia ni ho anase obi ani ho no ma obekọ akọfa eniema yi abrae enti no ode to yanim say obeyi obi foforo aman a obetimi akọfa eniema yi ayede abrae eni agitum say okay yo yate enti no oni edi nkomo na on say nipa ofra ne be adwuma de ye nheda engine bi santi no ye de bibi kakra bi eto ne nsem ema ode kofa ne ma ne ba nti no wakofa ne ma kra ba 3 times nti de toso fourth ena ene okoya wa ma bi which is 28,000 Ghana cedis ya ante ne nkabi ebesi ne ye di asem na chi ya report aye ho bibia nso so ye ante ne nka ema enkofo nso so bebre na e ka say oh ida say watu kwan ana say ode bibi kra ato no ye kra ye nim ho hwe nti no ye nka Akoma nto ne ye yem nti ye da ya ode iska na beba yes you
name me a share anymore, which is November Muhonom year transaction man or last year November Muhon. Any year transaction man. Ya share any my scanning man, I'm saying no. And I means on be so name who be many minuanum penny, men am ye penny. I me di me woman intino. I say, Miana me corner me bar almost no, me new account so ewo. Omo final year back SS3 and about console GHS3 which is a catch you know. See almost soon in a miana support on Monkaka Cramon to Miko school. My men so no ya be ever born a which say untimi and yes and no see a boan cranny be until a quarter a coba say miana to sana morning kakaka. Name of the yes, Anna me imagine say men find support. In free online. Into no, me imagine say me find a scholarship and I say me file for scholarship. Enti me di mo na me ko share link bia almost on they help people. That is what it is said over there. Into no, me imagine say me find it out. Na me no ma di nkomo na ma hwe ekwan a ombefa so ombetimi ayede aboa me. Me kura pese ne de na adwen na me de etache nyina say me pay adwuma na aye. Simple mensa can adwuma then I will know how to pay for my school fees. Okay. Intino. And one tina ma me fa number na me say okay. So mensa ka number we cry there any ma me no mundi nkuta ho na me hwe de ebekwa akusi. Nti me friend number no. Me friend number no wamfa. Na na WhatsApp. Na me test na hi WhatsApp. Intino e wo mu na ofre me. Na me pick a call. Men ne kasa de mensem nyina to nanim say that is say na asi enti no me hia omo say nka obetimi a ofa ma edwuma mpo a nka meda na senanka matimi de ayede etua me school fees na obusa me say me school fees ni esen enti na me mpese me de ma no beka no verbal ya ma na wahu say me buanti no me call me school portal nim koyede ekotwa iska no editor nanim say me ba cho enie na onhwe bi no hu say enye entro na medi esan say onhu me dan nti no into ka say oh iska we dey say nye ska bia sa na o ka kire me nti no obeboa me ba cho me ba utwa o school portal no on one ne chat on WhatsApp me ba cho okay your sa conversation na on ne ye on WhatsApp no enche bia ye be mama hwe ewo yen screen so na mahu conversation na nim ewo ni school portal no so sebio mo a moye online nti no ya yi ho ne free nti hanne I say my name is Aaron, please I need your help. All right nti eno na chat na ono no ne eye no pacho to aso nti no ewo mo na automatic message by na troto honom say thank you for contacting Freemason internet. Hey, my dream we am na kakra na say which is say online number down online or more the support emanipa adentina automatically we aba thank you for contacting Freemason there no patcho sign for to obi na menhwa de okay intino yes ano my dream we am na kakra na emum no me de na me hwa na say me nsabeka offer na o ka cheme na say metimi atwa me school fees ntin ma fa ma adwen kra nko bebiri na me de me school we na eto nanim ma na twa okay thank you for contacting Freemasonry Lodge, please let us know how we can help you. Welcome. It also who sa de we man show oh madwum ye me na kakra de na me ye ma say na de madwun na said number omo support omo buankofo ewo omo financial problem there adentina we etime popeba sa intino ho na me adwen ho there but man fa ma adwen ankoso bebre school fees na na to aso na area ye bisa nsem intino eba sa no na me go ahead na me de your friends and school fees me portal link no e kire no ene me graduation fee nyina send no intino o sa frame me bi e no kon catch me say wa confirm me na we hu intino o de obehwe de obetumi aye and I'm say okay you intino e wo mu na me frɛ na no mfa me frɛ na no mfa intino na say
enipa wa promise me de adinti na me friend na onfa enti no offer me back which is say my friend na no and I offer me back in 3 days time and I catch him say oh no I busy pa enti no obe transfer ama me ama nipa baako no ne madi nkomo no de obetimi assist me so nipa ne betimi assist okay and I'm ka say you what can say ade amate enti no if you honom no na menti bibia nkanti number bi nso ye dey efrɛ me na me pick here nti me pick here na me ne di nkomo na o ka say one ni nua adi nkomo nti no oni bibia dada nti no de wo ho bia me mfa nto na ni nti no ye di nkomo ama what the two manim say oh opese o fa me spiritual support me de o ka sa no na menim say bia oye nyamenipa say obetimi aboa me say oh in case of maybe the ekoso my brabo emu kra na bia na eniema bi na ekoso a me nim because me ni ani nti no e ba sa no e na me ka say you me gitum e na o ka chem say oh ene ye be perform spiritual things bi nti no o ka say nka me nkoto 1 yard cloth me pa try na me fa candles on ka ho na cloth entuma ya me be ya yes wo ko we min to bi man na red cloth yo entuma kokko 1 yard okay na mentor candles 5 candles colors red and 5 candles na oni ama nini me ba try oni ama almost to turn any me ba try it one out to toy Debbie man to because I'm jumping the conversation twice way me nya biom na menton so ba akonya dai enka ho na men forward no 400 Ghana cedis no on fan koto oil bi e ma me ya tro ho 7777 sa na me de 777 na me ka say bi e be 666 na we de 777 de na me nti ase e no ka so no na obenya bi aye dai ato me ba o ade ye da TV so amehwe nipa kro na wo ne na chat no e no no twa asa na ama we kire o me patron I and see you are supposed to buy these items over there for yourself me patron for the spiritual prayer of initiation initiation na wo hu ye no o level of education ye dey well me dey on say na we na ekoso nyina my attention was me say o level of education ye dey saying like level of education oh education there me cancer me come anim oh bra me pacho me say o level of education no to what level so say am no ka say o cares to you right me pacho asema ye di hu komo nyina ye afia mu komo it's tertiary me pacho it's who initiation ho kakra no eno so uye man show and also what give me your attention to all the messages na me boa. Seriously, I was like not my dream ye bebre and I was thinking about how Messi mensa besi aka musika me school fees na we here it's no ready and digest message I just brush it through with my eyes na no I don't know it's in yama we no so aka set to no and also so o share keke and me share no and me message ni say me no because I'm in a financial rut in it no or the brand is me who we say na you have to buy this na me cause me testing a catch and say I have nothing on me. You have nothing on you. So me cause me me afford the way no cry na me boa. Yo, enya be ma no o say ahokyere ne school fees na wo hia na the content of the messages no or brush it through or brush it or shut down digesting common ye. It's what to no catch am say he had nothing on him. En komo January ya and there 10 February ya and as an komo we esi ye nua be me or be share the experience e dey amayen na yetie na answer na no DJ Ike in nice blue whatever ohoye radio na fam de jaka so lumai so mehwe me hoye so hoye de so yesu ado me hoye papa and then me mete say ye nua ba e kan for say ohu ayef mo wan ko de bia so hu ofe me pacho yenton adroni enom ne enko asa yenton okay ene ye chiete for na hwefo ina on say ye ba say ya na niji aguro kakra ne we kakra na bia etumi asere kama
ni na mu no de bia mekasa wo sɔre anapa kosi enyimre be 9 na wo hyɛdem na wo nko na wo hyɛdem na wo bɛda afɔ wo kɔkyɛ doctor obi sɛ wo sa adan ya wo se be yare ben ya wo se the whole day me nsere aha enti na ese wasere kakra na ayefe ne mom no man bi last week ye be che wetie fo na ohwefo ade na ene ohwe edure ye kura mi nsam ya ba che de na atwere wo yi level of education for no good morning heba mesha good morning heba mesha na ekura mi nsam no enti sa ohwe na wo sa ya twere nse ya se wokɔ na ase no good evening na wo ha mesre nto good morning heba mesha na unim se eduro man bi obi se edura da dwa wontumi nda obi se ntini mu twetwe no obi se odwunso a wote se de be memu ye ne ya man bi ade we oba bi ka chen se oni atenka ba che eduro ni de o de man ni eduro we ya man ni fe eduro bi anko hihye ne ho bebia man bi da no ya wada omo ye oba bi engagement na memmen de wedding ne course eduro we na eje sa awore ni si ho ni na ne so so onum eduro we no ahemfie ho ko kama fe be ma ne ka hwe se akosua first na aduane na medi ba na de asa what the spices ka kregum okofa box we be che na o se dabi koto bi be ka ho good morning heba mecha enunie ukọ drugstore pharmacy herbal shop enunie ba cho so aware ne tutu sha dam sraw yeast ye de aware ahye yeast ma wutiri mu ya ode me say oba bi ye de ka wona ehye na aka akra nya meja obonkonkon no be ma na nkanta be pemende kopim say onum good morning herbal mecha ode nkonkon so so de ka wona share no we enya na nsesemo enya dream please a reality Mr. The other boy a good morning heba mesha mami is say money has a good morning and mama has a good morning and me was a good morning and baba was a good morning and rent has a good morning and kokora a good morning adentia if you say o mama me dru but afei ene hu se enye dru e de kuta me de o ka sa me ntu TV ni mo wa enye ye ti kodra sto bia ne kope bi we man bi diam so ya na me de ma no obo nso ochina obetana na wo be ye de a chende obo nso be di adanse a chende obo nso de ndi be se de a chende a good morning heba mesha and as I wo hwa me tie mi a me man be when you say product way and management and the last week better na have ye tie for adoye na obaje di say ye hwe nipa almost 500 and something ma fei na ya bre doctors ni na bre 100 free screen na ye no afi na doctors ni na bre na obi o say 100 Ghana cedis 100 free screening 100 cedis free screening. Okay, 100 cedis. Okay, 100 cedis free screening. What level of education is it? Good morning, Heba Mesha. So I want to be Akoma. And you say your terms in Anno. And see that they are drone in here. Maybe good morning, Heba Mesha. And we'll be semi Americano. Level of education. And see the attorney said, and don't say that no. Ye sign padoma ye share wo muniti amma afene ya bre ti dodo na ke chire no esan su gu doctor so say papa ya ba yo obi se me bantam obi se say papa de na motwa so afene ya bre na yentumi ye biem nti those people no esu a good doctor so say papa enya me na ebe adan na nka onsan nya adoye na nya mo ayentumi a baby because obi se me for 5 million hospital me nibi obisi mfa 10 million ma me ba ku sunya ma ni tete adan say onko hospital okoye operation doctors so budget 5,500 cedis oni na akasa so okra 4,000 o de onye na ne mebebe beto so wonye na 100 cedis na oba ye nchen a ye doctor na amfa second yanka na o man go so onko ne ben in fact ma me ni sunya ma fe de na ye na ye ni atete sister e bi a wotifie o wo yare bi o say da ye tuma hwe ni padom ni nti me ne ye tie musu fra ne de me ne we nya de be hwe ni bebre say the bear betumi ato ye normal services so because 100 Ghana cedis de oba pa ed o well lab e free oba consulting wo e free oba na ye hwe vitals bi be take bi e free oba pa do ko so afidie ni mu a ya we bi afidie ni ba indicate ana oba kire yen say ye epie no ehunburo bi edi ba mo bia na ya ka bom say 100 Ghana cedis asem we to da na wo da na wo dwon baka say e ya na sama na say e ye dayeso na so e ye rare enti numbers na good TV no so paper chop branch bi e ben wo Kasua Tulaku Christian Village and afei old Ashoma and the Kumasi estimating pankro no paper chop baby e ben wo bi a pick numbers na good TV no so no man bi ye be hwe emofra ya wo mo na ebia na bibi nti chimatuo bi e koso a wotwo ni mu nti no enmei abofra ni tumi nkasa
abofra ni ntumi nante abofra na ese nsuo ba nanganga da no behwe mo fa de on ba one fact na ne bofra mi se ntimo ne mo fa we na atifie bofra ni bi ha adwen ankasa but wo de ne ba doctor 3 days wa obeto ne bo asam na wunduro bi na wato bo ase de aya abofra ni kakra na abroso wa wo de acha kwa chia bosome sa abofra na eba ne normal person na oye no obi wo se mi so me de ya awo na awo mi bebe mo ba gye 1 million penny ya ka che say o ba wo de ya 1 million na 2 million ko wo ne wukunu the feto 100 cedis kura wukunu na won so 100 cedis kura wusem na mu mienu mo mfambra me pa cho mo ba de ya be ya mamu ne etie ya be mamu edura eye awo eduro na ebra mo ye eduro ne de achapa doctor de be ba mo ne se mamu ina mu hia wo mpaso wo de mo ntum bo asem ye eduro ne kakra ko pe me se eduro ne mo be ye wi anasa bosumi ba ko beso na woni obema no ana oba ne ehia me pa cho obi wa na de kompo ne ba ye kompo fo ye na mo eduro ina ya ka cho mo se na what percent de ye bebe be di o ma dance wa ha ma bi metie ina so obi okompo na okasa da gigim ntumi yi ntumi mfiri ni so a me pa cho wo ba ye mfa sekan enka de bi aposo ni wo blade ni ho de de be ma ina ye obo ade ha ban ya ye de ma wi ya be che okwa ba fo so a wo be nu bi na wo de ba fa so akosi se eduro kompo na nkasa be na ne efiri ho ma bi so obi challenge na ho na our fibroid wo de memmin de de yedi mu asam na nike yo memmin de ebe on fambra fibroid for di na hu ni se ye ho ye ni sekan ye fa sekan kanipa ene fa paso kanipa ma bi ye de na ye nduro ha ban obo ade boye enti de oba ni ye mi hihye ne se doctor bi so oba ye operation bi nko mo de ne de ye de na mpacho e ha ban na oba wona won fibroid apapa wo de de wo mu ina videos ba kiro na waje di ansa ne mpo akọ no me eduro no me pacho wo ba bi se good morning heba mi hye bi e ba ma obi e ma wo de akofie man bi be me bi tie mi na se wa tofo se tim won paso otumi soro ahomachi da na me ka che so bi se papa me sere wo ha mama 12 o'clock ye mbreki e won paso 12 o'clock ye buskuto me papa me so 12 o'clock ye kenka bible 12 o'clock ye oba ne ho adwuma na ade akina wo ka praise the lord awo yire tumi age so me sere me kan sam wi na akira so for yi ma so tire ma me sick kan secret ye wo ho ene me man doctor man eduro ni bi enna me no kese okay praise the lord and you to me jesu hallelujah kire se wo ye be ma ya sade wo mpaso na sa wo yire betena tv so na radio so na ni ma yesede kama wo tumi aye adwuma no kama ana bank na wo so a wo tumi aye adwuma no hotel na wo ye adwuma wo tumi aye adwuma no sister me sra wo kunu entumi am be bia wo bra baji eduro bi ya fa na quick start fakoma bema no da na mekanifia meme ba ina prepare bi oba bia ba so me pe bia koma mi kunu me pa cho quick start aye dro bi edi kubensuo ene enom na sa wo ba ne ya ma obi ne odi kubensuo no ma sister wo na wukunu ne bema defo bi sen ebese apeja etu be bia obi sen na bile mo mbaka kiro se oba de wo ma ne ho ansape ne wo mpaso a me pa cho se e be from you pa de wo boa enti mesro wo ya bema ma oba ne ho ansape no oba de se ono ne hu sana ne wo mpaso wi a de aka ina ya kronko a me pa cho enne se wo hwe me wo so wo yo ba be ma ne wo hie wo mpaso aho keka ne atenkane ni ho wo ba e be mu eduro bi e fa na mate aka wo so eno be ma na won ne tena wo na okwate aka wo so won ne se hu oba bi party car front outumi ka oba we ti car front sa pepepe ahimfie wo koyie me de kasa ni be wie no wo ba etimeti lumba junction da me nda bi sa sai mbo ya me bo so ina bi mi pacha wo de hye bi wo stroke abaya fa nambla da na afi ye pon na afi ne stroke for eyu o mutina da de me tina ke mi ka bo ma doctor wo call se papa ya bre me sere mo monko eni so musugu doctor so amende me menda yes ya ye biemu no enti eye kumase pankro no etimetim lumba junction sa wo akra proper so na akra inside sa old ashoma wo baba na siwo tulu a christian ya kan say old ashoma ho so mesi wo aloway junction usi aloway junction wa utu weni ya doctor 3 days ya sign board ne bo no enu na chire ne se wo kaso won so abretu bus station ho the faka fabra mama africa junction uduru wa wewie obi se na me so me wa ashama me mra hefa ashama de watu edi bretu laku ne si wo christian village bi omonye mbo na wo se me pa doctor 3 days enu anu wewie ba kumasi de atasi gba wo focho boy kumasi ya wo pankro na etimetim lumba junction otwika tenesi enimu sa wo sisi eya achia me ya fa wo mra o ba fa 1 million pe kura we se mo but we are making the same one I bet to marshal one time e one number friend until numbers in the gusuno ba wo tie radio na e 0246 59 4117 0246 41 59 mom
4117 0246 59 41 17 aha and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 man be also a brain inti entumi nkani na but me kana ma encourage obi say yare bi woni pedua ni mu na wa hu say wo yare nko ade afabrate metim ana afabra branch say agbobo so ina 1 million no titiska no enne wo de bakufo choppable currency ma ye fa ni say 100 Ghana cedis a pad so ento ensa yare but one day pen a doctor agina so because of the lavish mountain and ye did just yes ye dia kire ye do e dia kire ye tie for ne ahwefo enti we one friend tam a wala o jejereje enti sadia Aunty Bea betena se et ni simu je fefefe bi say level of education afi no hu kwan say won ko petimetim anasa won ko kasoa e ko bani sa obeye disturb mesraw bretimetim pankro no Lumba Junction na yanhwo na bibia nso be ka ofa nso bi say wa be de na asam no bia be yaku na be ka tanka na wadarema DJ I sorry ko I saw me beside ba ko pe wo so de ba a national anthem that's it yo me ba cho ye nua be ma no e wa ha ye gusua eno no ebo ekommon no enti ye ka se ontoto eniama no emfa embra no eniama na ya na mo side de ato so ama me bio chese me am hu ye kra me ye ma hye me de bam okay enti eye na mo setoto ena wo ka kire ne se de me ka kire ne se sisi ane de me ni hwe o me ho a metime de akata for sa ne ma no enti no se me gina me nan so ana se se ejuma bi e betwa manim na metime yi a ene ye metime me the best and no but ma assure ne say me nsa beka e de ama no okay enti no if you no nso ya anka ho asema biem which say na call na ne eguso di nkoma enti no edu ba bi na afi de ono nso ego off chese mentene nka enti no me de cement on ka de me hawa ama obefa phone na obefa phone enti no me frɛ esa test na normal messages ena ewuma no no so afrɛ o no aye busy enti say ni no aka enti call na wo frɛ no na o frɛ no say almost can fantua fees na say ejuma nkomo na wo ni na di no ena o push so hard that obepa ejuma na ma no yeah mem freno busa na say oma miska no nkotu am school fees that okay na mom no media na say offer na o say o ka so beba madwuma amama ye no enu anti na me push through because see no on say e former heading obi ntimi nka say o je say bia nipa no enu aka na koma say o ene o de age nefa kotua okay aha anti no na adwuma na offer no na me pe say de be ya empone refuse mpo a obekai na to say the violent ticketed by force na be na ordinam okay enti no ekoba asa no so wa akra okay enti oka say obeba kumase enti no so oba obefrɛ me na yahia na yatimi adi nkomo yi na me se me patro you enti no that moment na odesa na too many na cha say that day no kwa na mood ni different because now I know say things are going to be okay enti no man disturb biem and as I share the way manima ya adwendwen ko a na atwe manim sa no na wenim na hyehye oh na afno no ye round say me dey bia na me pa try into no o sim pa try just ma fun ye round into obai na oni ne kasa no kasa oba kumase no edi how many days ansa na oba kumase me ne kasa no edi 4 days okay and obai into no na okacha me se minhia no Anoga Junction into no e ma me ko honom tempa me kra me kodu ono nya medu honom e na me gina hotwen na enti me frɛ no mo ka se o onam kwan so ba obeba bedu ho enche na me che na bia na me gina filling station honom enti no anche within 4 minutes time e na obedu honom e na me ne edi nkomo na obae no na oda ne V8 e na be pake o hono ma menina edi color ben V8 color ben oh na black okay
and I'm leaning din komo nti oni me din komo no which say o assure me say aha say die o ka say o fa madwuma na enye because baby I occupied nti no o de me be kwa akra e honom na obetimi a o fa madwuma no e ho na adwuma ne bi wo no ma kwan da ho no ma obinya ebiama me na me say oh okay nti na e ho no na me dwen say se me ka say me koye adwuma wa akra e kwan be nso na me fa so akọ school because say me ko school wa hai nti na how am I going to do it nti no na my dream na aka but me bo school ni gu kakra say oh even though say me ko school no na me ntua school fees it said there me ka school no ho no nti no me nyeska na ene me tua I know say I've catered for the school fees nti no me ji adwuma ni tum say me na beko akra me patron nti no o ka kire me say 2 days time on one chawa ha say no obesa return to Accra and me ka kire say oh ebedu ono no de ne ma ya ahoboa because me ka say me na beko de am na beko nti no o ka kire me say yo me boa me hom a ye koye nti na ye ko no o drive ye but o ka kire me say nka ono nkwa na ye ko de anko befa flight but ye me ne meal nti no obe driving na say you have a conversation in the car and I'm so okay me ko de na me ni so ade hunu nyina be mawi which is say me kwa konya adwuma ya na say bibia aye okay nti na honso no na say me jai madwendwen bia agu achi which is say I know say konya adwuma won kan konya adwuma ya nti na bibia be okay nti ne yakọ no ye di nkomo which is say won me sha ase free nti na me ko school na me sa pa adwuma den say already na me na di nkomo dada de but akwai to say o person to ma no na o hwe na o first time na wo hia no physically because na nkomo no nyina ye phone so so first time na wo hia no na o no it's not 2 days now it's not the came na mo concrete o ko na eno so unsuro me ko de na ma adwum ase ehu bo me kakra because me ko no any power to say there bibia betimi esi se me ne nkopo na se empo oma your friends ni gangs for ko shiamo ba bia na se omko bibia mintimi nyare but me give you benefit of the doubt say empo kra me wa hai what am I doing the BCBNC and I'm concluding on my dream and I'm here my oh nkwa ukoye adwuma won kan me conclude be my dream so the BCBNC any part in life no if you don't take the risk you won't see the life into risk takers hence no me imagine say me na beko enti hold on na papa no ni suit say oye panyini akokra adantem or to say oh papa no nani afi okay and obewo be 60 plus I see enti no se ne ositi no to aso risk taker ye ye nam kwan so aye kono ye di nkomo bebre which is say me nkura brem e kwan am fa so am ko GHS ne ade nyina me de to na nim o ka say ene e ma bre na still na wo push it through na me say ai enti no o ka say o de si enya kodu ho nom de a bibia be fine ene ma bia de me worry bia no bibia be sesa enti no me nka makoma ntom ye na me gitum na me see you da bi mate enti ye kodu ho no ma na jo ye koy na ade asan because the way I know si driving no and should anye that fast and ko kra driving na ye kodu ho no ma na jo na o my college or hotel na hotel no so she have 2 girls be e kan ho na o ma me call that different room which is that room near 113 hotel room 113 okay honom na me call that na on so call other side sorry na was it your first time and now we con crying oh na first time na nti area no nye hotel ni din but area na mo call ye no na area ho no area ben honom baby e call na nkasa de me kase minim ho na meboa do matna nkran pen but now but me kase minim sa area na e call de na meboa okay so was me call hoda nti ye college hotel no e na o ma me koda other room no so any ladies no call other room nti no me wo honom na me da honom no around there 12 mu honom na mintimi na de because na ma dwum ye me bebre I was thinking a lot say oh baby I have be cry abedai adent na obi o companies
ewo Kumasi Accra there enka at least obe baby obe stay nti ya baby obe stay as no won one fie won kran ho obe won one fie na se baby mpo nti no hotel ya ba idie na ase amana ye me eno so wadwen no so asai style but ni nyina achi ni yenya akodru ho awie mintimi nya ho hwe nti na meka se o ene ade chia na mom na mintimi nda da na mintimi nda nyina na se me spy say in case say maybe emergency BBS say o bia na omo bia beku nti no na me fe de ho de na usuro ho de na hu abo me okay nti around there 12:1 mu honom na yekono na enda e fa me nti no nipa nso de senda na anikum ni nya ba o ye o hwe a enye nti no e ma me kata amani na meda ho nti meda ho no ma na menya dream say na eye menua otoso miensa wa film which is say nkra brim nkra no film dada nti no dream na menya ya na o ka kire me say nti ugidi say obeye saade we na me busa say ade ade na obusa me say me gidi say me sisi akra no maso ayehye e woda ye ni mu maso ayehye nti asemo ya obusa me nim de o ka na say ade a ukoye ide ebe ma asem bebre aba wo na me say ade asem because na asem ebuofu oda ye nim na menya no kra nka me bo na so because unua ne di nkomo oda ye na edi nkomo oda ye because unua bema menua bema okay enti na ase de o ka no maintain ase na me hu ne say e nkra kasa na no o ka kire me no because o asem bi ka nka obepem aka no e ho no ma enti me o ho no ma na obi be board on him na me ni so tse me na me ko bie do no na ye papa no na obusa say o check say madana around what time around 12:1 2 na obebo do on him so obebo mu na me sorry ko e na me ko bie na o check say madana na me say o me da ho de na o say one day idea any edaw na adiasa na me ka say yo me kra na that moment na obegina on kra no still no kra na metirimu ntene me so that time no be check up on you papa penny dey by na dey nkwada nti wo be check up on me ni dey I don't understand say wo be check say mada e wo kwan be so nti no nya me ncha dey bibia nso ensi nti anopa no no ka kire say ye be kontem obe board do him kra which is say na ye be 5 to 6 mo honom no ka say e bisimako ene ne me boaboa me ho ene esi mu na ye koye nti ye koye no to say be 3 hours drive and before baby 1 hour 30 minutes drive from hotel hot to baby na mo ko no exactly nti ye kodu honom no na story building utim say wapa ewa nti no last stop honom no honom na oma ye koye nti ye kodu honom no mo ye meeting which is say oma hia ekofoku hia utim say sikafo pa oma hia omo edi omo honkomo ma wo young guys to say men so e ka ho na papa mpanimfo na so ye de wo honom nti ne wo master ba ko bi ono de oye pani which is say na konya na oteso no kra na different from oma omo eteto no nyina na odon so ka che me say me ho tesen ochia me na nyini ne bisa osa na before that no kra no ye be ko inside no man ni wrem no o ka che me say me ngina abonten honom kakra me ntwen kakra nti no obeba be frame nti no which is 5 minutes to 6 minutes honom no na obe frame say me mbra inside na me koye nti me koye na me gina honom no which is say na as my style or motete honom sa no ne how am so no hold on no owura dem honom no o say o conference ebi o haya no mu nyina twam ho on a round table ebi o so ana penyin te high table na yen aka no ye wo form say na penyin address yen o setup no say na city oh okay me right inside honom there na say a round table mu wapa table no so eso okay na o matwa ho ahia na other people nso na bi nso tete so ma chairs ni bi nso other side bi nso tete honom na ade ya nti no man e chia me temperatures o mo penny ndi o te high table high chair na so no e chia me na me je so na me se me hoye na o se ugidi se obetimi aye na me se oh metimi aye because now I was willing to do anything now I thought say adwuma na ho na edi ho nkomo no nti me na I was willing to do anything and I want to impress
say the beya or mobe family ena ono a bi na no ka se na me city edie o metim ne ma ye adwuma pa nti no which say me wo hono ma na o kasa gugu bi asom ena enipa na so no e ba me nchen e begina manim kakra for some minutes ena ono so ko kasa gugu o begina wanim a obeye den o ye bema o begina manim nti o gina manim sa na me so mi gina ho ena o gina manim o face me straight okay nti o gina onom sa na o ka kire okoka kire panini say me minima asem kra oka because want asema which is kit and omo kra I'm not sure so much say asum sem na one ne kan ena me wo hono ma na oka kire sa nipa na obegina manim na say onkoma me drink drink na menom nti onko hwe drink ni bi mbrem na menom nti no me ogina hono ma na ono nso de drink na ye dey e buy which is a glass na negum no enye that transparent and make me hu the way inside and you know o catch and say on farmer me na ono so de breme na oji me giye yo na ye nua be ma no egiye hold on God's way funeral home so wo pe efunda kara na wo twe eye bi da wanim na wo pese usie wo de hye no fefefe dia God's way funeral home o se eye no ho dwumadie nyina fabre no efundaka eno so pega na hadie ni bi o ma ye bi fefefe o pa broche die no so a ebi wo ho bebi a wo be ye eye no ye be siesie ho e dia ma nipa na we free mu no ye ne to mpam nso ni nyina omoye decoration afei wreath no omoye bi e wo ho erisiado omoye bi hearse ambulance omo han bi e wo ho che say eye ho bibia de eno ane God's way funeral home open video services a omoye ebi e wo ho nso MC eye no ho MC oye bi wo na ha na ye mede no ebia na wo nipa na we free mu won kwa asori na nso pese wo wu ne de oye last minute service edima no omo osofo wo ho no mo a oba be ye eye no burial service ni nyina omo ebe ye edi amount atade a wo de be hye onipa na we free mu nso ni nyina bi omo eton bi e wo ho eye God's way funeral home o kuma se asafo oben labor koko bodan dada ni mu ho no ma odura also hwe uncle ato omo numbers eye 0243 737457 and 0266194675 3p garlic mixture se beji edro nom na wo ho ento eye garlic na ye de agutuo ma ye ton se be ya be boa boost immune system no o blood pressure ye be siesie na de ama oba obu nsa na wo ti ya bebre akopɛ 3p garlic mixture na wo dwonso na wo ti ya na wo brand so a pe 3p garlic mixture ni bi na enom piwak natural na de sa edro won wasoi aba oton freno e wo 0248928824 and 0201000021 or see and cancer say 3p garlic mixture piwak natural ayeno e wotwa ebumu inti wokotobi no bi ma obi na etwa na ye rubber ni bia enye noa ento ena etwa no ho nso eye kokko ena garlic na eda bottle no enso eye kokko grow fine herbal tonic eye mojadro wa so a ya ye ede abadwama so a se wonsa eye tititi onan eye tititi oda na wuntimi enna na so menstrual disorders ne de eye Dr. Grow Fine ye friend Dr. Menses you draw no boa ss menses ni nyina e de maw ubenye bi e pharmacy herbal and a chemical shop nyina afei so o vana enam kwa so a e ton bi se wuntimi nkọ herbal shop ana se pharmacy ni kope bi nto a ono a woni vana nam kroma o ton bi for Dr. was 0244596532 0244596532 a Grow Fine or say it makes you grow fine. Charistic Ventures and so say or the Nobapa Abejaso Zahara herbal products. Uko so I will say open Zahara nupani bi ato anom ama ho ato open do to ano afre 0246348334 and 0248569335 Dina eboye ema ye di dwumadie e de abremo enche bia ye bekọ Power Specialist Herbal Hospital or hineye akosua ya werem oni ye baba bebo enkomo na ansa na no obetna asem no se o kwaye fro wedding engagement ye baby a uko bia ukotwa pictures photo shoots bia na wo pese obi ye makeup ema wenim da ho na ohun ye fede a eye glam by Tina makeup
tina besiesie ho ama ho afefefe wani beda ho e boost confidence no fretina e was 0544 466280 0544466280 me say enche bia ye be ko akosua dua ya ho ohene yire ni akopower specialist herbal hospital omo eka ye major sponsors ni bi ho ono so eni yen eba bedi nkomo apomode mre na wotwe etwam mienu be de mo se yaka cancer ho nsam saa na wukwada de nka ye se abeka childhood cancer na epilepsy for so se omu di world epilepsy day etre enti ye ba be kasa e de afa etre ho wukwada nwumre na nso ekopem no nkono hia oduafo abna adepa na ono ene etwerefoi ana enimdiefo no embekasa emfa etwere ho na onua bi ego bia ye hukwan ebefa so a ye ni nipa no ebetena na ne na wotwe ebesim no yatoa ye childhood cancer no eso nti na wotwe awie ye ana wukwada enwumre no so pepepe apomudimre oduefo abna adepa ebeba ma membra ho bie mu e na ansa na akosua ya ohene yire betena se no membisa nti odema wo no o se na glass na ade na ewo mu no na edoso ana etare ase ketu ebi nti we hu ade ewo na enyema na baabi nso ana megina no nso no na mentime hu through the ewo na distance no mu akakra nti no oka se onfa mbre me na menom no na nyame ncha ade enipa no de breme nti no oka se so oka se menom no omani dia enka hono no de enka I have no choice enka me take here nti no na baabi amoye conference na door be done on my left side ana oka se minwura honom no na menkonom no mu di nkomo ene me bi door no na me wura ho nti me wura ho na urema immediate sink bi so ewo honom so che se ho na ya no mu nyina ahohoro mo nsa nti me gina honom na me hwade na ne thickness no utimu se eye blood pepepe ade na ewo glass na edi ma no the thickness no na the color no so e the color na ya red pan sa nti no me hwade na nam se no drink we die me hu obi da o mabrabom nti no me gina ho for some time akra but na me pese me delay time ho na me hwie we no egu sink nim na me be a tap no na ye adwuma na che se me de huhu mu kama nti na tiro ehye floral tissue ibi ehye me pocket na me yi bi se me de bepepa cap na no glass na no se de be ye omu busa me se manoma metime de no a kire omu se manom nti no which say I give we ba metimu prekope na e ma me yes ade no which say I don't know me kra minim de nti a sade ne ba me take sa action no nti me piedu ho no ma na omusa am manom okay o piedu ho na eni ebisa ne se wanom na oyi ano sen na oyi ano no nso eden na ekosi ye I will hold you in suspense. Yeah, you need teacher and sometimes you hold them in suspense. That ohine yiri atnase. Anka me ma watu aso. Na so be hu se ha sei no. Omuni ho. Nti relax kakra na me nua be me. Ye nto ankomo no so mo ba ye na yakọ. Pato se be na me bu ye no ate ase. Yo, be ma to aso ma me. Nti upie ba ye na ye dey. Nti me pie du ho no na omu man papa pani ni busa me se manom ana ena mse o manom ena o ka se de na kire se wano nti na hono mana me de we ni so hye me pocket ena me yi kire na se tissue no e kire se o me wie kura we na me de pepa ma no na me de kire no se okay ena nti no me gina ho na me guso gina ho no na enipa na beje glass ne free me se na o yi red cloth na o mo ka cement no papa na ka cement no enipa na o de me free kuma se ko ho no e ka cement no omonde red cloth ni bi good table so na ene o ka se omfa mame enti no me de ade e ba metim se na omadi nkomoda da na because enipa o ka se mento sa cloth no enye ono mum na e de sa cloth na ye de mame ohun enti no anyway me fa no se de besi anya asie wi wo honom na me je cloth nti na omo ka kire me say men omo ma me spell bi a eya men recite spell spell na ye di ade a say omo ma me say men kanche words bi nti me kofi a men ka sa words no nti no me momu de ho na no
ma dwen ko si daye na me so ye no so nti ena ma me hu se no nti no bibi we asase mo nti na me nua be ma no ebe ka kire me se nti me kwa akoye na ana nti e ma mani ba me ho so ena na de na me kom ne de which is say enkenya saa daye ne ade ne de ame mu de na ma ye real say meteki na ma ye to say emom saa daye no kra ba metiri me mra na me kwa akonom omuka sa me nkonom we no a me hu se eye moja no nti no ehonom na saa we ni besi metiri me nua be ma ne daye no obeso me si metiri se oh nti we na no mo kana na nti me yemu hye me ho de me yemu hye me pa nti me ko gina omanim kra na me ho opo oho ena enso so no me miamani because if not say ebia ma adwen course ade no so dia enka o nka me take ye nka o take okay enti that time ni nyina no na papa na ode wo koye no wotna ne came from Kumasi or so obema wadwuma ne we ni nyina no in all this time no na owe he no so hobi no so hobi so te honom bi okay no so te wo enti omoma o red calico no omode ma no ma o so ma o niam bi say obe site okay enti no enema na omo ka kire me omo ka kire me say me kwa say na me nka no enti no me de na eho na no me lose interest in enti no because of Diana Unia no okay no wo adwin bi a so ka asam cheme a me mfa okay do metio all right but enka me but at the corner so omode ma o de one no ma no upie bai no omode calico ni ma o enti me pie ba no mo de red way no cloth na omo afa candles no mo ka set to brand and your man candles na de o man ka ho ase okay it's that time dem ho no mo no na entade ben na ehhehye wo entade na ehhye na bebre na hye white ena ebi mo nso hye red top red ne white as o ma blend no in that mood na wo se na maso na manso e man doso e man de metimi medimani bebu na mo ye be 10 na mema ne doso na mema ne so doso na young guys to say me enso so wo ho no sa de we nyina desperation to pay your school fees na kedo ko rabibi mu me fa try yo ohine here akosua dua ya atnase power specialist herbal hospital anything na ye be hye komonas na we bisa say o ye desperate for money a eden na e be piawo amo akwakoye aniama bi mami asem na je nsemu kafra power specialist herbal hospital and then me for time then to am come so aje wonsem kire say obi so kwa school fees na ye ready ti bo nko so obi so ti o si school no kura me ko na na ma me ne parents be bresa na obi so school fees nti no so I desperate no de na ho akwese bibi nti ewiase nyede life is unfair me na da power specialist hospital hoboko die bokopa nyamia dauruma bibie ko kama na ne ye me dene se obi a wodi hepatitis ne baaye wanya asomdue kane na ye funu no twetwe nyamia nim asem ye bane ye kan se yi a aya asa won fa mu da utie no basa agide wo wura nso hwemu jena no ho twetwe no na na furu twene na chiri kasa na bo ubakase ya soja eja na ya beso no wo gas so no ya nso no ho instead no ya beso no wo no bo e na hiri se edwi erade adum ene wade no ho na ho na keka no won se liver efi bem na liver ni ni ahode na mekire brebo no ahode ni mapa bia nim na sanyema etwi fa brebo no ana liver no so a edie na wuhu wo betimi akeka hwe obi ho no mo a wadware wo nware okuta afen ene wodi bi no ho an eno le di adanse pepe se brebo no chimata nkasa aba ho eye ne side effect eni di na me kan fo mo bibia se wo asamre ebia wo yefunu no emukura de wonya ntia pataya na wachiri ne twon aya na wo mfe ne twon aya na ye medai ya no hunyamia usini mutu anogo griye so hwe wujina wona so uhuru nyamia o na butu wa obeyende bayende bebo ni nya hunu wie na nsuo nya beginam se nsuo ma mi bi awie ya me ni hia e wo se nsuo ni ye beye ne dai
sie na wona ye funu no wo se woko ayare sabia yatwe na eba eti se nsu a eda ho me abi kuru mu nsu bi de fro ko fe no ko so okwa ahwe a wo hinsu no gu no na esa bem sa pepepepe enu ti na ye kamfo ama mprempren se eni ma nkoyi hwe obi wo kwa yakata ne so hepatitis A B C D wati o watwi nani tati wonsam efise se wo bia wo bo se ya na nsuo begina brebo num se dontwo na afuo num ye ma na aye nse bebre eno saa no agi se nyame bem eni nti mesrew saa mre yade e fere se hepatitis ye ne yonko a wasa be kana ho ye fatty liver fatty liver no e sradie e bia na meka mese wo beka se ya kasa fatty liver ye wa e kire se sebi wo ye brebo no bola ana totoka efia nkasa na abeginam as montempa na fu ani kire mu wo power power nkoa na nyame nam ne tumi ne na nimonyam so wiase nyina ye nkoa na yaje award e kire se yetimtwa hepatitis eno de obia ntimi mehu na obia so ntimi mehu as genesis so we say bibidrefo nyina akwa kansie na wo na oje hepatitis award e kire se wagi bibio ani ntimi sere obi biara wo hwe ye mprempre numbers ne nam tv nani na mesa so media twga fa number ntempa tia na montempa na bra benya hoto ntempa wanhwe yi a na agensem bo modina na fa number na 0244 0244 54 54 44 44 22 0244 54 54 44 22 and 0200 38 31 02 bawo jonso ebi nim grab pampers o bini grab pampers wo afifre kra eti no ode nsa ka ne se e na titi se sikiri sebi wodwunso gu wa e sikiri na janan so e sikiri ade na wo se basa onipa wonna mi sebi ai te se gela ya ho no na ye die sikiri gum no ke gum na ye die si wa ache wa soku waye tom no na mo no woni asomdwe no wanya hoto eti mesrempre se diabetes ye sikiri ya de oni ninia ye pressure na etiti wa tua na mona fu ani kire mu wo power specialist herbal hospital he say the radiadum fibroid die ye dineti kwa kafom ye dineti kwa kafom kire se nipa bebre tua na mon na me yin se fibroid no so ha nipa sa nipa bebre tua na mon omo de doso multiple omo de ye ba ko pene de wo ma wudie we asem papa adwene boni a ye eti se yi oba ya wakwa awade opese wo ba wonyem fibroid akwa ewu na wontumi kura hwe timi hwe esu wodi wa boro kopimsa wanhwe ye wunyaba na wo so wafe no media enti nedi awade adom nipa bebre atwia na mo efata aba power amanyame nam power so yeniro papa ama oma de wo ho enti mesre wo a wotuwe wu twade ende aketese bi ba wose na yisa eye hormones hormones nti ewo ni padua ni mewo mogenem enti na me ka ma kire oseso so mpekasa na so mpenkura hwia na montempa baby ba ko pe ewo feyasi kumasi adua ya ajanshin baby ba ko pe ewo akra power bus stop ewo kwabenya ufri pokura se eye kwabenya ana ufri kwabenya nso eye kwabenya se kense ye ACP road no ekwan ni mfimfini pe na takura de so ye wo anaji estate ye number no me pa cho fa ntentempa esanse no na bebua se ni pa bebre mema ne bebre roba no ehihye ye bemem we papa wa na mo kura be mem kura wo se prostate ba wo ho a condemn bema ma wo John Brego fan club chese be ma na ho de ni nyina na ate ayira enu ni ebedwodwo wa ma okra wo se subu se nti mi pa mini na wanu wono fa ho be wo gu eni masema wa watenka se yes eni ma bi nkoyi na prostate ni wo ba na sa be hjem dia chese aye ni birisem twa na montempa na bra ye be ma woduro be ma woduro ye de onse kompo ba ye be ma woduro be twetwe sapepe na fibroid so sara sapepe na prostate so sara twa na montempa san se ye hono de special herbal hospital
eno no ye gina ye na so ye nim ye din so ye nim ye ho enti na ye ma ye ho se din no ya de ye kwankoro no ya edi ni penya na atwi ni pasamankwa ma ni bra me si ya de betimi na fie na gida me fie na wo ho siri gidigidi basa nkola wo fie ho asomdwe di asomdwe ni bi nkola wo mani da so nyina ne mata yo nkola o mani da so wo me si enra me ko baby me ba me hwese de me nana no me ketenkete awon ke ka ye di betwi ne nyema ege so tumi se nkola no ma fi mi o wati ase mi ni fie ho no ke se bibie enkoso sapepepe eninti na mata me sremo aya de bi titi ye nia ye on say yade no wo be hwe saa ye sinka unya bibi ka yade we de na nka hia bibi duru ye dina na ye kasa e mane sa entempa na wati ana mo sansa opo umpo panyini wo de panyini na nyame obo ade no obo hahan ono no nim senti o kas obo hahan e be se no nim ade hahan betimi ayama ye fia na mountain na say fibroid ye hepatitis so ye infection syphilis gonorrhea ha ye fibroid and ye prostate fia na mo ne bra isan say ye hono de wudu wa do be fifie ye be hwehwe mu kroje na ma ye yama wodura ebeboa ade bi na wa woni tia say edua ya liboke ono no eto ye bo ase ne ye yo me kan da wa fidie so say eye buronya ade ya kyede sonko na powerful ye dia be kyemo isan say de bia ya na meka utie nwum bi ni ma twetwetwo so nkrofo mu gya ye japade o me na da na dru ni si ho no ye adua ya liboke no ye japade na me dia kyeganafo isan say ebe boost wankasa ubi system na ubi gina wona so na ubrebo no wupe wumpo ebe yedwuma yi wati ase bebo na ho de bebo no be fa ne ntoma papa e de efra eni nti na wachi a etwi wo yefunu a yedududu umposo ye hodo na fe wuntumi ni de nyema bi koye omfi na adwoso dwoso ehu odro na mde abesi ho no be still be told ye live okay ye ni booster papa ya ho de ne mapawum na bom modene na fa ma obrebo enyina na naso na mo adwuma yie odi para sani a wona mo brebo ye adwuma yie a wo ye adwuma yie be bo ni wadi a wankasa kura wuni ho oni ye yelo ene ma nko yie wo da wo na wo teso wo de wodra ne si ho no na mi wie ye no ana me de cough can so ba dwa so cough can ne si ho no me ameti he obusa me ameka cho say yes me de da kumpo manum bia mintimenta ezan se wabo bebribe ni na ya na to dan so ya akoma no na titi ye eni nti na esa wo hwehwe cough care edu papa na kuhuru minim eyi amama efiri ho na kuhuru wakoma ho na akoma no bo adwuma yi eni nti ne ye frɛ no adua ye live care na cough care echese ye caretakers na be bodwuma ama wankasa wagina wona so na hebatin de e obatam pedro tamketua eya samketua wo no de ye frɛ no almighty hebatin isanse ye new booster papa ye bebo wa mabu sa bebo adwuma ye bebo adwuma ye wakoma bebo adwuma ye kese booster system ankasa na di wagina wona so edo we fie bi ni ho ebi muremu na no kwasem se adwuma ayenti na ye nyina ya frɛ no almighty na so open papa sam we nyina bi atwa bo modern na ko ba bi ye to aduru bi na mmom wo nso a wo hwe me wa afidie yi so ya wonim se ye busaw wodi ye bomodi ne be freye numbers no guti bi ne so me sa de beto so bi na bra na be gibi na so feko izan se ye di aba na ne ye di aba ye di bai se emeboa da sama eyi ye mfiri so hwem eyi ye mfiri mpofiri mu wuo ho eyi ye mfiri ho kire ho na me de abesisi wo numbers ne ye 0244 0244 54 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 and I feel 31 0200 38 and 31 and a WhatsApp line is 0555 79 78 0555 79 78 Bacho ye wo kumase adua ya junction e wo fe yi ase
wo de kan simple dia ya junction ye besu ye siu so abomu sabrosa kakraka esi ho wo opposite baby wo tara so ye besiu no baby ya free ba no nti wo de bomode na de bowuram ena akra nsoso ye wo kwabenya ACP road no so wo de wani kire mu wa abomu junction kwa wo kopoku ya sena wo se besi wo power bus stop eno so ye besi ena takwa den so ye wo anaji estate baby aya ahantama hura bank no wo na wo se besi wo anaji estate adi be meta bana so aswa power kra no so hine ya wo ba ya mitwa wa no aya na kind of type collins on the mitwa na no it's any collins on my heavy and you hine na se we tawa yeah na kasa bet na show na no saya na ha and some so make it can who here and my amount time dey be count it to ya more send your mother ma woni TV for someone ya mom for din kan wona mon tese me da mo ase ene repacho you see that so ne ko ye da mo asenso ne adwuma mo bo mo dina na mo adwuma yi na mo fa mo adasama zan say de wo be ye no enhyira no esan ba ho nyame enhyira mo amen yes see that so pa o ne yire enti yesan bra ho enti wan nom ade na ye de ma wo no ena calico a red cloth no any candle no e den no mo ye yakaya mre kakra bi se ebo ni tew na ye hwe de enkomo ko si me do wonom na omaka say memfa red cloth no enko no omo ma me say me recite some words bi okay into no me do fear na ma recite na che say me recite eno ni wo fear memfa red cloth no enka me ho na memfa nko bus station bia omo eko long journey bia na che say me do ho no ma eno nso no menka sa words na bi na me make sure say red cloth na ye dey e ka me ho e wo ho no e show bottom na e kura onsem eno de how I be say akuta me ho bia e ka me ho bia no e wo me ame ho say me de be she bag mu eno de o ma nka bibi sa say de hia na say e wo me ho no na me mfa nka me ho ba bia bus station bia me ko bia nti me do ho no so am recite words na me mfa any number plate bia bus no number plate enka ho nti the number of number plate am de be ka ho no eno ene be boa me ama wenyeska nti eno de omo ka kire me wo ho no mpe so o yes anyama na dey ne be si iska ne be ba no o man ka de be si particular say maybe this is what it will cost but omo ka kire me say me do ho no ma the number of number plate because bus on say ya na esusu eno na e contain enipa bebre nti eno ne be boa me asen say me look in for small vans no sa no mo no di nkra sa no mo ka kire ena papa no dwa kwan na ba kuma nti no ye bibia wie no instead of say papa ne me beba no ne ma amba na o sa kusi me e wo baby ena o ma obi e be fa me de me call circle ena me ko fa aka e wo o ma keska ena o di ba kuma ena o ba no aye den nti me ba no na eye metrimu na because se me nko bus station na me nko recite words na me mfa saade we nka ho bus na number plates na nka ho de ene it's likely say me kwa akukum nipa I'm going to cause accidents for the bus na afedie eniema SC ntino me imagine say me pa me de I will not do that mean to me nye saade no papa na oja kwan no ma uska say oja me kwan no o ma me 200 cedis 200 cedis ntino me fa car no me fa car which is modin na ba yard better mo obi nti wo de offer car by me fa car no o mo je me 990 cedis okay nti no me bedru ahase no na which is ya aka na aka ti sansem we nyina si busumi be mu ni afi be mu asem asem we nyina si last month ene January afi mu ene your friend say month we say February ese komo no sha mama fa nko wachi etiefo enche bia ebe mama frɛ na mama fa nko wachi o time na wo say na why desperate for school fees no na open wanti e ma wo call online no edien na wo hu ya that particular group of people na say nipa kro no na wo ko chatting no edien na na so attractive about all okay me looking for help no
man go in directly to sa link no anyway me find me link be brave ewo online to say me who any ministry we be na then I just call the line me who to the extent say TikTok nyina no I was even finding help from there say what the two so page ma exactly say most of the high people no more honom no I talk to them, I send them messages and that stuff. I know they main kind of straight say me page ma, but me bo high say all responded there then I talk to you. Internet which is say obofo mu nyina na Mark Brown ye mama me na high. No mu nyina ye high ti ko be responded ya. Exactly. Let's go back to sa group way no. Na ye den ena unya wo mu a utimi ko nya number na afi oni omo e chat no nti no me call site na then I go in for emails and contacts because link ne site ne gugu ba bia gu osa wo padwuma na wo ko no mu ana on say ye wo ba bi wo ho no ma omo de job opportunities atototo ho no nti no me search job opportunities bia around any help and e ma menya sa link no it's winya link na number wo ho nom do me din kan free other contacts e ma me ni omudi nkomo kra ka chem so mbe offer me job but me ni omudi nkomo kwa echi no which is na e fraud nti man go in biem na we mu de na de oni omudi nkomo so in all this no school fees no say saying my school fees near 3,812 3,812 and my graduation fees so 5 million 550. In all this no who parents way my parents were me mama me papa so wo honom and me papa kra de me hu na che me hu na che we fifia na se won hwe oh no de o hwi mu ache and na me mama so de o around na ono no o yare ya enko ye fi mu kra which is say na enye yare ketwa even time our yare no kra no me anana which is say mitimi koba kakra na me support na even though ne medical we say the medicine the medications na ade nyina that time now we hear the adwuma na we go school so out to support o mama a we yare ya fedie almost 4,000 or say 5,000 into no uduti ka uduti ko rabi bi mu no now wo se na utonton nya me den na masana na utonton na me tonton phones ne sa accessories laptops and that stuff no uko school ni nyina na wo yesa de until so obi de usika ni dwane ya eniama mu be ye dindindin edi ma wo no oh I see enti oba ye no now mo ka say akogina bus station na corre site eniama bi with car registration numbers any sa eniama why ye wetu sa na mo no why ye bi oh me ba ye ne de me begina ho no hwe say me ba fi na ma adwen mu ye me bebre because afi kura de masakwa akopɛ adeso afofra sa ba be kame ho na me nim how a omobesi ene me aye because if say already no me kono we no manom na ma din kan so akwa akohu omo secret kakra nti no how a omo ne me ebeye we say na mom no eye me sen kame nko ba station honom because of why because of say me de eye me sen me nko honom because of na de na epia se ko ho de na epia me de na me ntimi nkyere na mom no ade a ma adwen free so ama ma nko ne say me kra no me ka say me no we no ma anom nti me kwa me koye de ho if is a onoma na wo say wo koye sa ne ma no ma anom ne de me koye de ho no na me ntimi nko but na e wo say me kama etie for te say de akosuni ene baby a me di mitiko rai ni ene de nka me kwa akokos ni because I am ready to kill senka Meko bus station say you are ready to kill or you were ready sorry I was ready to kill you are ready to kill the ene sabre yanka me fra for me e be fa okoi I was ready to kill at that moment and adwuma o mo de share me nsa no do man can specific reason e was say me koye sa ade no nenso so no mo ka say me nko add number plates said the enka spells no ho said the be ya and no mo trauma wa na de no mo suicide o man trauma me no mo kan e de ne ka otrim omo the omo kind of man take you which say I wasn't interested in that and no one say obi ni wudi nkomo na say
unye interested in what the person is saying na yeah na focus wa asem na omo kana so aha ba omo ke kan sem bi che o se okojina bus station ho no ma na wo ke kasa ansem na me kasa ansem no o man tra ma no o ne fini pakro na no na wo ka che eno na ye di pakro na o te table no omo panyin na na se de obegina wani omo panyin no e na ke kasa ansem and all this one na papa na o do call ye no no da ho meeting ni mu bi no so meeting ni bi but ono we nya any form of conversation bia o meeting na sibiem dabi okay oni man ka bibia enti mo Paul mo spend how many hours I was baby crona mo call you call honum you spend almost bare 1 hour na me take conversation dey bare 1 hour okay enti mo pie free ho no papa na na no pie bae ai on one and pie bae but other ones dey no mo wo honum no me say time na u free the meeting room na mo pie no so papa na dey call enti mo sign free ho no papa na na no epie ba bonten e sign betena ne kai mu papa na na me pie ba bonten which is say ye pie ba bonten no asa ye nyina na ye pie ye so ya come meeting but ebi mo sorry ebi mo an sorry enti no papa ndie oni me tu ana mo ba bonten na no o jam ho kakra se me ntwen no sa kunwa na metena so eni mo ho na before obekọ no o kacha me se maintenance so ntwen na o di nkomo kakra ba nti e ho no mkra na take me be 30 minutes asa na wo ba maintenance na wo ba o ka se sisi ni de ye wie bibia nti no onja me kwan nti one me kotena na ka nim na ode me koja obi foforo na nipa no so de me call all right nti e ho no wo we mbisa ne se edwuma nkomo na me ne wudi ye se me pa edwuma e na wo de me aba nkran e ne abema me bibia in your mind and I say when you de you say moja na se konom e na red calico any candles any sanyama no one question no say nya nkomo we na me ne wudi ye okay me honom ne de ma question no bibia because me question ni bibia e bia no no so nya trimadwen trimu aha fufuro bi adwen fufuro bi afa me ho hence no membusa hwe me de ane say me kwa kodu fie sound a me frɛ na Akama asem a kyerɛ no nti wo bae no afrɛ no nti me bae no ma try ne line no several times enkokra cannot be rich the number no enko baby ana link na ukonya na picking number from once I try be menya link bi say number my friend number ni nyina nso nko which is say me bedu fie no na de chie na me frɛ number no do me dwen ensem no kakra na bibi kan me say adenti na me nko station ho no aha ba me tim say na me kura sa de kura ma no mti adenti na me koye de ho no nti e ho no na me ka sa da bi ma me mfrɛ no na me nani nim komo say adenti na ye okopa adwuma ma me na ba bi a one me kuni na mpo wante ho kura nkyere me say say na ha say no de no ti o manka bi ma friend number na enko na che say o munim say ade no ma no munti no link bi en go bi o ma block me yo yeah dan ye ho na show number C eto ho 0243 114497 and 03224 98035 ye ba na ya betwa ye nkomo no eso se me kopa bibia bedi e de me beye den ne nam we de okopa school fees kopa school fees 3800 and say 3812 and na oba graduate this year ye and na fe de nkedu ti kwa akoshe bibi me kafra ye ba se say ya etefo middle now then I want to why stay for sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensa ne menam twetweme no emo yititriti mentumi pon sorry hu na enwanwa eno me free dwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture eno moja edu mu afusane no echeyi natural garlic papa bi ene ye dia ye aha nanu na madam fu kofi mpo ka kire me se he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wuko dwene waposo na asori a wu complain no se wonum 3p a ebejane se hu edroi enye mapemfo ema wo manofo ananse nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atum eye na omo setoto na o ka kire ne se de me ka kire ne se sisi ane de me ni hwe o me ho a metime de akata for sa ne ma no enti no se me gina me nan so ananse
say adwuma bi e betwa manim na metimi ya ene metimi me the best and no but ma assure na say me nsa beka e de ama no okay enti no if you want nso ya anka ho asema abiem which say na call na egu so di nkoma enti no edu ba bi na afi de ono nso egu off chese mentene nka enti no me de se mentene nka de amehawa ama obefa phone na obefa phone enti no me frɛ esa test na normal messages ena ewuma no nso afrɛ o no aye busy enti say no aka enti call na wo frɛ no na o frɛ no say Oma uskani fantua fees na say edwuma nkomo na wo ni na di no e na o push so hard that obepa edwuma na ma no yeah mem frɛ no busa na say oma miska no nkotua me school fees back okay na mom no media na say offer na o say o ka so beba madwuma amama ye no enu anti na me push through because see ya no on say for my heading obi ntimi nka say o gise bia nipa no enu aka na koma say oh ene o de age na fa kotua okay aha nti no na adwuma na offer no na mepe say de be ya empo ne refiu mpo a obekai na to say the violent ticketed by force na even na ordinam okay nti no ekoba asa no so wa akra okay nti o ka say obeba kumase nti no so oba obefrɛ me na yahia na yatimi adi nkomo yi na me se me patro yi nti no that moment na ode sa na too many me na che say that day no kwa na mood ni different because now I know say things are going to be okay nti no man disturb biem and as I watch the way amanima ya adwendwen kwa and I atwe manim sa no na wenim na hyehyɛ oh na afno no ye round say me dey bia na me patro nti no o sim patro an chese ma fo ye round nti obai ena oni ne kasa no kasa oba kumase no edi how many days ansa na oba kumase me ne kasa no edi 4 days okay ena obai nti no na okacha me se minhia no Anoga Junction nti no e ma me ko honom tempa me kura me kodu ono onya medu honom ena me gina hotwen na nti me frɛ no mo ka se o onam kwan so ba obeba bedu ho enche na me che no ba bia na me gina filling station honom nti no anche within 4 minutes time ena obedu honom ena menene edi nkomo na obaye no na oda ne V8 ena obe pake honom a menene edi color ben V8 color ben oh na black okay ena menene edi nkomo nti oni die ena wutie dwumadie eba so adwuada bia ekopi mefiada 1240 ekopi se no miensa ebebo Akoma FM ye wokumase askwa ye ni shopping mall entrance kese no na edi animo se won so wasem bi wo how bibi shaw so na opese odeba na ye nyina ye ka na ye sua de edi free to send ye nua be me e share ni experience ya na wa frɛ ye number way 0530 507 849 0530 507-849 eno ofra na yempanyimfo ana producers no befa na omone wo edi enkomo ansa ne enu bewie kra na yama ye college aba enne nkomodie ni mo no eska bi na e show no na ye de ade a eska ye gugu basket mi ye den a oh eska na de chese eno no mostly na ya na otai de to ne start ne ade ne start as in ne WhatsApp start yes at the toto no bebre na pokra no baby amekoye kra no mekase menhu sika ho ha na meboa site wona akoye no baby a ona mekoye na conference room ho na no mo ye meeting na sika gu ho na gu table no so ana oh is chese utimu se sika na de no mo mfa anya hwe na msi na egu table no so ana na gu na bi gu the friend saying wardrobe bi e wo na chi ayete say divider na is papa penyin no you know chairman of the meeting na chi sa na wardrobe si ho na sika gum ye bie wardrobe nti udru ho na wani abuska no so ayete say divider hand no ya shishiska no ho no ma utimu enti na wo na papa ne discuss tututu ne start na wan kasa an click o say wudu ti kwa hye ade bi mu a enye normal edwuma say ye edwuma no pa ya be ya ye be ye edwuma na bosumi so ayetua ye ka said ye na meka no na ma adwen enko sa ne ma na so na wadwen ko we ya na we so ye hene a we ye na start papa na start na wa na wo screenshot ya na say wo copy nti we say no ya na
ma screenshot it na me de me busa me ye imagine say me busa no ho questions but esan say on fan nti no me ntimi ene na get into conversation say dey also on file call be and na phone na say just me frɛ kra enko e busy na school no member school ni din biom say school no your course be me ye engineering course afi na wo be wie they say school no ko me ko nanso no sisi ade aye bibia ho akra bibia ho ne dey me kokra na me hu ne say I'm not part of the school because sisi na ye be wie no ye conductive V class more and na conducted V class eno ye dey ya interviewer mostly ye no online online lesson into no and no nso no utua school fees na you have the right to the link into no untua mintua school fees ni say no en weke enye adwuma and na o macro supporter no kra it say unye adwuma bi a obeye ye genuine so obi ma wa adwuma say ginefa ye obeye ana say eno ana oye minya adwuma dia meye okay yo ene ye bewia no nti no ye be fa yen phones no 0243114497 and 0322498035 o say unya genuine adwuma e okumasi ase bi obi fa wa adwuma bi na ye na bosome so otua kakra se be ya betimi etua school fees so a obeye pa na osna munyina mo ye se na ba ko afrim ne ye 6 ena sisi aka 5 di odi machi no e wa akra sisi ya ono so no fight for ono so ne life ma papa de mo sese mu ni bebi onam me ni bebi onam o ma me yare nti ama wo hyede mo ntimi nye ono ma ha ntimi nye adwuma bia okay yo etefo bacho mo betimi afre na yatoa ye Akoma no eso 0243114497 good afternoon yo owoye oh na de no wasri we ni tente ma me na nemre no kra ribe kra no do why o say yo ya te ya da sa papa ni papa callers for so biem 0243114497 good afternoon. Hello. Yo, 1937. Yo, yentie way. Ye mi ade we dibi papa. You say, "Ba ko yen ko kan saba." O ti an tiana, na ti tiana. Yen na ti man na. E bi afra na no mo kon. I'm sure you do papa. Yo, yo, 1937 year that's papa. Good afternoon. Afternoon, your family Kwache. Yo, Kwame Kwache. Me pepe one crack. Yo, Pacha Yetio. Well, no, me, I did not start a man and your home. But who could do? And the economy, no one. Ni ya maana tofauti ni kuje. Oya sababu ni kafaya na. Ni bi awade wo omkra wo de na opatre. Na ni video so kra. E fe tun ko bi wo so do ko so. Do ko baabi. Anti sabe. Obi e no ko dun ko ni na ma wo de. Ne gbo no. Ne se ye wo tu mrantie no fo mo hwe yi. Ye da se Kwame Kwache. 0243114497 also betimi afre na wache wadwen. Good afternoon. Hey, Obapa. Yo, udi baby ao kasafi. Teacher Mante, yo, yetio. Pato say. Yo, yeah, that's why. Yamin shout. Nipa ni chimu ye den. Pa me pedjuma etu am school fees na. Minti outside me kwa koshe bibi mu. 0243114497. Hello. Na 0322498035.
Pacho, ubetimi afre na oni yen abo enkomo. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Mama. Hey, Papa. Now what to say? Yes, what do me where you also eh? Yo. Oh, okay. Yo. Any akwaba? Now was it to the now they are answer. In fact, it's in the same and you. Yeah, that's Papa pass also Wababa chair wadring away on Como. Good afternoon. Good afternoon. You, Udi baby Alcasefi. Okay, yet you. But so, people every time say, meditate in love with the same. They are no as I say, you whilst you know become Sunday channel, I'm not seeing I say, and every money. Sunday, Coco, and Club Coco, you see, I don't know the question is, but you never in the kitchen every time. What feel it? I've been teaching you a coffee, and I do quite question. If I let you know, you know, actually, the beer corner, you go now, yeah, level of education, I found if I want number now, yeah, so 0243114497. Good afternoon. Nyamia don't boko. Yo, I saw pom you who why bye 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo, where? Abimu. Yes, all catch it. Ayo, I don't question. Abimu, yo, Pacho Yonko. Abimu, Mama Basso, na and then you know, dream papa. Bedroom. I think we never have no dream pa. I didn't say about to and then I have for a photo. Because I frame nice on for a title, yes, you was at the end. And some part of my trip, what didn't say, Nipan and I'll go home. If you are in the bank, was reality. And you know, county, I didn't say photo. To bring a food to do it. Me Pacho. I didn't. I don't know what could do bow. Oh, I could do. Only will be out of the cabbage to over at them there. They want to be here. Oh, MY, Papa, you better call us. No, na ye did you make any na Abba Nerie. Good afternoon. Good afternoon. You, Udi baby Alcasefi. You, Apple yet you. That's what I'm saying. Maybe I am okay. Because I will check my own GP in the concert. What is there? Where are my Canada? I will like to just describe it in Canada. And I'll put it in Canada. And you know, we are coaching to Diana can't be I never the whole of the fact in me. Okay, between the two, and I will say, I could have also keep your hand here. Okay. But Diana, I know to you, they say, you know, the crown. Diana said, no. Very good. Yo, yeah, that's it. Yami Shaw, last caller. Na Yembra Studio, na Yenwe program no. 0243114497. Good afternoon. Afternoon. Yo, Udi baby Alcasefi. Okay, yes, you.
Okay. That's my fan komono embe studio era and semi Aunty Bea me that's wait desperation for school fees there be obwa sir yes meka say abrante or two beginning any bliska oko papa no social media handle oko hu scan na gugu no nani bre so obeya no akope scan bi osi ne bo se de beye bia no obeye na wakonya me hu ne se na odwen se bia nipa no nye ready for him but nipa so mo pani penti ya na omasi omobo wo ha ne wagadugu krom beba obeba no two car back mase ofre wudi akire utimi nyakoduro ekoi said wani miliska anka wonya sa na ema no pa adwuma etua ne school fees da be on pest kan fan school fees sabi ye woni pa bi wo hono ma school fees die Aunty Bea ukodwa to an said die impo school na wo mu ne crampo no so call authorities ne wo now say ni ya omo fan cha wo die e ya ban esika but omo be breaking it down terms and conditions installments bi na watimi atua ti se ne open school na akodi pa kakra wetimi de kakra to no waye na ko si ne bo ko ade na wo fie no na comment mi na komesha na o se daye na ni nua keto ne be son no you see na komesha enya daye ne kura meka se na komesha woni akokuduro na ko yetwi owura dem no hu scanner na wo no so ka se na divide bi se bi achi ohu scanner pesa na ye note be 10 civis note 20 another note be then note akase 200 100 ni 50 notes and okohu ye ohu scanner na ni boss na no sama munya ka terms and conditions na nkyere no nti onya avim di wura akwakoy omo ka che no hu se da bi ontimi na komesha enye sabi nipa na wodwe omo so obeku omo ba na koma na nesha na koma ntimi nku nipa dabi na komesha ana osan hu ne se wa hwe ye che bebeti afo no aso osa adwene ko ho so ka ho ti certify na school fees odi anya ona ese so kope no na mfa so be ne ba so ti Aunty Bea begin na ni bliska di meme de me hu ne se na ni bliska se na ni bliska social media say na nam ho obakwa ko me na me yes confirm so me see confirm so me na wo discard go bebre ye na ye copy bi so so wani bliska woni e kire nkope number ne to yo na wo pay school fees a okope malam sika na diko to school fees asem de Aunty Bea na ni na bliska to mrante no foma me na me nko pegi so abusiafo ye ka enya mrante ne nko ma ya ni enne ma enso so ko so na ma wo mabunu ne yanhwe ye hohie yamfa ye nsa enya adwuma yama ye nimra adwuma yampa adwuma na nyakopon na ade mu nhira no ebe kan ye because Aunty Bea the rate at which any person fum sika peno kire no so aka se wonya wiase ajapade nyina na wo kire wo kra ho a emfa so be ne ba so wo so pesika kotwe fees fine wako wonya ba bia onko asori mbisa no obekọ asori nti wutimi ko kan che wasori fo asori wo ho ye de mo dwo asori se be ya ye be hia mo da chi bi ne be kom na ase okay okọ asofo ntimi kan to ase ye mo wa da ni nyina de bia na o ma nya ma but de wo de kote so ama assurance na ba say ubechia no ubenya na ni bliska Aunty Bea ye fancy era no and Ajua Aunty Bea yes also who said any bliska na desperation and what chance you many petu o se ebe sham edwumede yas mi say say who timi kire wa ma o pese o tu adamo bi Aunty Bea of area ya wo mbọ me kai me bre ansa na wa kai me faso Aunty Bea ya futu ma ye nyina se unso bi hye na taade bi na se ye ofa bisa ne se oto ne hin na wa hye obotom ahwe se sa taade ya oso oto na hane ne buo no se metumi ato a na wa ye adwuma tos atade na ehye nipa kro no eni kwan se wo ma woni bribi bia obi wo bia Aunty Bea obi betimi akọ the length miles na akọ fa de ope obi so ntumi nye de enko nua be me yende nyankopon ate so okoye na wasia ya mfa ni nkunsini
amfambre na busuafo Aunty Bea yes hu na akodaketo wotinya ko school na level 300 400 akato ne bro na wawie me yesho so wo koni nyina wo fa ho kiremu wa wo ka se wo papa kra de see this time hu no say no capital or the ton for accessory so any say capital no wona minu di dwa woni me nti wona oboaya fa ne amane mai na wonya brochire kwan na de me koma era na me de me 28000 na me de business no 28000 physical no say na oton ade na ode ma the other partner na ye introduce any man na ode ma so fa ne amane brand dwane eno ensimi ne be me kwan se won san ko sha brabo na se ofiti ye no nya 28000 no not on or start from zero eno de kopem e honom enti e ba se e abrabo kukuhwe ase wo be ko wadi be kwa kopem Aunty Bea sa wo chibra na be pe bibiye ye nda nyankopon ase ha mitimu ya bi no see the what na kema drive all the way from Kumasi to Nkran na de we corners na what ase na wudi akire enu ne na ka kwa na kwa amba bie mu a enka sika na ka kwa pe to school fees ka wai na o ko no kra obi de aka wa Aunty Bea na wo ya sha se kire se koto tam kokko koto wa wanti na bi nkan kire o Aunty Bea so ma yani mbra bio awo chem de wo ba bia o misi mi be di ebisu this time me wo se nso ato 3 days Aunty Bea ntida emu aye de ni se dan Aunty Bea won we di aponche we ana won we di odwan we emu odin se de Aunty Bea didi obia wo kire no empo ono mo so mo yes kafere bia obi buso omo pedi enti mi nyeda ma eba ne saa no me nka se ahochie ni nti eni kwan se bia ukọ be bia opesa ukọ bebe bia na ukọ no na no ye dene ahochie nti metime aduane ato so fa akọ bona mane ubetime bi se obeye clean after adwuma so wo fere adwuma ena do ko wewe saa niam no aso obi so ice water bema awa wari ababon jigu ya Aunty Bea oso ice water at the end of the day said the beya ne saba kona nti dande na mi no be mananka nunu embassy mu no rather going to social media ne no hey nyame agye no tumrantie ne mama nyame agye ne pa se ofifia se ko onko sum nakopon ye nyame agye no ebi mu kosa ti bi Aunty Bea o mo mabiem de okonwe no kwa wanye no de okonwe na wanye no wansanye Aunty Bea kai se obi wari esi ni kunu wo Dubai a me yonku Nigeria ni ebi ni free akọ Nigeria oba biem Aunty Bea me de dobia me kan ya addition yeso o show yeso utibia na de abobra Aunty Bea me say emu ye den se den it's only storming for now but can never rain forever emu ye den se den eye den ya Aunty Bea e de be drama obeta se ka se intimi pa na minie yo intimi pa na minie shortcut mo ni se bebe shortcut ye dia be ma no otu anamo no si ordinary bra ne de okohu ye no odi betu ye gina ya fo titiriu emrantie ne maba wa ye ni pre epe sika no na ye bo nyame pa ye ma ne say the school fees ne graduation fee no nyame beka obi akoma na wa ma ne sika no se be ya onfa ho kire no ensan enfantu anamon ebiemu eha enamrenti yede dwumadie no ebesi production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakodie Emmanuel Kwame Vadi Beluchi Era ena Peggy menso a metena dwom na medi dwumadie no ho chiame no medin e de Beatrice Spiogabra obetimi afra me Aunty Bea me sorry e sports ebro echina so yede nkomo a ehwam se ya ebebro enyi wa fidie no enfree Akoma 87.9 yedamase